unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more for etuma pa na ya mamu mo se Eastern region one more no a Hong Kong more there the AMANFO chief free bench. Yes, and the first very I mean it is one of the fast a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them I say Kenya mo mobile ya and can one MPP. Young can't some many pen who say a dear way and yet to be a custom way if you catch in a home. It's a moon a matcha your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, oh, yeah, MPP ni now moya. As I say, as a sum near my over boying. A challenges a ba Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montu. Empire Mamon. There will be Bia, what in the Sabetla and Kai FM. Now Becca and Sam I am free ready at and Kai FM. So no, Yamingu Munimus. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamosa Muamu Jumanimu. Bonibian two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO emamo ache edeba Ahenkan933.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Yabadaniaja, 2 minutes dibera Yabadaniaja, Shabere, Yenika so. Yabadaniaja, Yabadaniaja, Sika Yabadaniaja, 2 minutes dibera Yabadaniaja, Shabere, Yenika so. Shabere, Yenika so. Unipapa, Opoponia, Mika Junior, and Rai. Womatana Kania Yase, Yesu Christo, Honone Kania. Obiava, Opoponia, Mika Junior, and Rai. Womatana Kania Yase, Eradi Yesu, Honone Kania. Unipapa Sasuna Sewa Hunyamia. Asamda Homano. Shisho Yesu etikwai. Odi baba sasi suna wa wiye Yesu a. Wabese umire. Shisho Yesu etikwai. Shisha kani etikwai. Oni pay. Anajuya pay. Oh. Biwe kani etikwano. Shabre yeni kasuo. Shisho Yesu etikwai. Odazani. Abisaye ya pay. Oni pay. Shisha kani etikwano. Na shebre yenika so wosi kaseni obia entidi eben hey aposo uhu ya faseni obia entidi eben hey
Apostle, we are complacing Obia into the bay. Hey, Apostle, what's your woman singing Obia into the bay? Hey, Apostle, what to do singing Obia into the bay? And get that thing. Who are connection singing Obia na yet the bay? Shabra, Yanika so. Yanika so. Yanika so. Shabre Yanika so. Ashidi abina, oden tumi ngozi nkon. Ashidi abina enya dana ade abasa. Ashidi abina enya dana onyino bajo. Oden tumi ngozi nkon da. Ankane na me ho ofe. Ena de mu hwe de mawie. Ankane na me ho ofe pa. Ena de mu hwe de mawie. Emere Yanika so. Funtum gentia eja behia to anyina boa. Funtum gentia eja behia to anyina boa. Ankane na me ho den. Ene de mu hwe de mawie. Ankane na me wo macho. Ene de mi tumi so dem. Emere Yanika so. Odioku Bishabrenti mimpia wigina Okusie Bishabrenti mimpia wigina Nanso Obomofo Timothy phobia punimi musie Ama mafili mekata zwe biakete Shebere Yanika so Asitra na ba refrentia Akalipa mabrosita wa wisie Asitra na ba refrentia Akalipa mabrosita wa wisie And so, Moya the any patch, Eden Cano from anyone goes area yata. Eden Cano from Tenan goes area. What you Moja Gudia Gonya Sika? Ubadia gosi da bay. What could you dia Gonya di bra? Ubadia gosi da bay. What don't you dia Diania? Ubadia gosi da benio. Shisha Yesu a chikwine. Shakani Chicano, Oni Bay, Anajuya Bay, Mabasani, Shakani Chicano, Shabre Yanika so. Shisha Yesu a Chicano, Oni Bay, Anisaya Bay, oh, Shakani Chicano, Shabre Yanika so. Yanika so, Apostle, Yanika so, Apostle, Shabre Yanika so. Apostle, Yanika so, Apostle, Yanika so, Apostle, Shabre Yanika so. Shajazu. Papa Mirai, Papa Mirai, Papa Mirai, Ghana Adisie, OBUOBA OFORI AMANFO Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Amani to do. To me, yet it didn't put it a bosom to me, yet here to me, you were here to me, yet it is money, money to do it. If you come, put it Jane, I Boninko, Shajazu, Mahashala. Ghana Adisie, OBUOBA OFORI AMANFO Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM.
Ebi. Wamara to me, Grammy. When I'm about for Firisane, oh, yeah, Tamsi say, yeah. Abafu ano, okura tuo, okura grante. Ah. She Zoo Also, I don't know. Ah. Anyway, Osaje for Cantamanto. Akorobe to be ma. Pimo. Bibodi yame pemusura. Bibodi yame petumi. Yes, yes, anyone. Yes, yes, you won't. And what's running? Yes, you won't. One anonymous. Obuwa. Boninko. Mahashala. Boninko. Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO emamo atin edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO emamo atin edeba Ahenkan 93.3 FM. Some 47 minutes into 6 a.m. It's another beautiful brand new Thursday morning live on your radio. Shannon song from Mami and Eya Water. Forgotten Country back on your radio. Transmitting live on the frequency modulation Ahenkan 93.3. Me pacho jmedia yesi konya free sa break up him sano panu ndube boy de bro ya tuni din se matching. Ofre me OBUOBA OFORI AMANFO. Kan ye ho e? Ne yankon kakra. Mahashala Hashbash. I don't pay me this with Christo Yesu mu ahoden wo ho. Sane yenso de yenkwa che yen no. Yenso ye ho ye. Adumna bo adum so adoso de amayen. Ama no pay wakan ya kan tiasefo ho anu nti. Ye de aseda de ma de din kronkron no ye hye din kronkron ni bonyam na ya ka kire wiase nyina se wo mu nyina nso nkoto no. San se wo no ene akorobe to be ma wo pem san ni din. Wono na kakabemfo bo no pem ye kopem ya wantimi ansan sori biom sanse katawere ne nana ene yen anopai omintimirim dade ako dade ayemmo ne kashire no osrebo sekirema wo we dade mono da mansan hene bransam no bransam edu katawere nyankropon no anafra na kunyankopon no aye ne pe wamaye ho kwan
Or say the second day of March 2023. Yen sign sorry. Nieme to some kesian so. And in Tiano Pain so. What in qua at Chayin. Yasa baby mo ye babe to some kesian so. And here ya would in so the abamne beba. Ya would abam kesian beba. A very good morning going out to you, Adjoa Roberta. What journey? Saba. Me better me. Sa. Me be siesi nina. Mami fa wi mo brese ne be sakone da mu no mfama na fe kwan mu na ho ne yento aso. Ose anopa mi kan kiro se wi ani unity na tie asimu adandan ne ho. Awia ne bebo anopa yi be hyase anopa yi antie awia bremu premto bremu ho no. Wo kire se puema ntem me ya hudo bie. Awia ne bebo sanso na me ya hudo bie no nso bo se kusukuku besi kakra awia mu ba chichecheche. Ai se de nsuo no be munemu na bie no. Ne mom ye kwa nwumre bremu wo kire se nsuo na puema ntem me ya hudo bie be petepete. Nti se de ndre ye no wo se enenso. Apuye mantem ye kura mensini no aduasa miensa. Yanhwe animu efiri kwawu esensan aba fom nkokọ abesin atwam akọ abrem na abunu kọfo ade ewurawuramu yenye ha wo toa so akọ animu so de ne efante akwafo nso keka ho korobofo no nso hyelayo wo mu nyina ene ewiem bobre yi ebe dandan ho wo ho ani nti ya no mu nyina hwe animu midase bibre Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Afemi pacho obefa wo Bible no ne abo awuremu yegusu ayeye de ba de ye kasa de afa Nyankopon ne nwosra no eho enwosra kron no anopa yi yegusu e kasa afa hu Nyankopon ya adoma wo chena enwosra no ameka kire wo se wo ankasa to no ochina no wo ankasa obefiri wo pem na wo de aye bibibia ho konkron be hye wo se faye menka nia wo de be ye se me hye da ka kire wo se wo de be ye sei anase de be sei there be me personally I don't do that. Until before we would do no naturally say there is a force back in it. Enti anope nso ye toa so ne asan asua Nyankopon asem no anope ye toa so no masan ka kire wo se enwosra ne nti nkonua nyina be paapai me ka kire wo se enwosra ne nti animu nyam be ba busua ni mu me ka kire wo se enwosra ne nti abusua ya hye atum ya ka atum se abusua we de ye nware abusua we ye ntukwan abusua we de animu nyam nim abusua we de ade a ye friend se nkonumdie nya ade a ye nya bie no me se enwosra no enti sa nkonua ni nyina be paapai. All the best beddings and all the yokes ebebreki ewe Yesu dinimo me se enwosra no nti enkonua ebebubu enwosra no nti enome be paapai. Curses will be taken away off your head and it will be replaced by the blessings. Anope nyame nshira bedoso di ama na dum bedoso e di ama sa pepepe what you say Debbie nia waboa no onipa bi a waboa wo pen te se osofo efu nkansa no mo onipa bi a waboa wo pen te se osofo Emmanuel Obin a wata friend osofo bedi akon onipa bi a waboa wo pen odi Ahenkan no mo onipa bi a waboa wo pen akopa me ho asem gugu din asem wato me ha onipa bi a waboa wo pen no wono ena ye tonsa ehira no emom anye obusuyafo so what ya say so what ya say ye bone nsamna ne no wono ne prekese jamadu ofiti krutia
na ne ho ɛbɔ afiafie mu wo sum fidie poase eyi asono apramre ɛne akyereben. Can you imagine? Obi nti sɛ Nyankopɔn we ase wo de ne toto abɔdeɛ ne nneɛma ahodoɔ ɛkɔ so ho ɛnyɛ ye wo yɛ nyame. Jing 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 jing. Mamwadi Kanti said the anointing is the supernatural power for supernatural assignments. The anointing is a heavenly electric power. If you plugged to that power, men and women will see you as somebody from another world. The anointing is the liquid power that comes with the manifestation of the Holy Spirit. And this is what I pray for you this morning. Say Nyankopɔn ma ne ntɔso. Nyankopɔn ma ne nwosra no ntɔso. San say yirim say nwosra ne nti nkonua be paapae. Yirim say nwosra ne nti ennome bebubu. Yirim say nwosra ne nti onyame ani monyam be dedi. Yirim say nwosra no enti. Onso obesebi, obefatabi. Eye nwosra no na no eso Samson so. Ema Samson nya ahoden edi akakaben sem di nkonim ewo na tamfo so. Wabra nwosra ne free ne tiri so no. Hwede eto no. Anopa yi. Osofo me sire nyame nwosra de ama wate. Osofo bi bom paye de man church members no munya breakthrough amon kai no. Osofo we hear that anointing of remembrance. Ewurade de beto so wate. Obre nye kwa. Obre nye kwa da. Church members na aba no bibiri na adwene nye. But me say obre nye kwa da. He se Nyankopɔn hwemu a na say church members no bibiri no adwene nya. E wo se wo ma wo osofo no enwosra wo di bedi yie. Anointing and the power to make wealth. Send your beya. Wo church member kra mehwe wo a wo bedidi. Okrampo na wo ba beya do yama church members no. And listen to me. The anointing of God will remove burden be a dawutri so. The burden removing weapon. The anointing of God. The yoke breaking power of God. The anointing of God. Neti hai enwusra ni nti obetro krata so kopa adwuma ubenya ne ntentem onim de ntia sanse wode enipa ni mu adom ene wono osorosoro Nyankopɔn no ani mu adom wode etu utiri so. The anointing opens doors that have long been shut. Epuru bi emu ato ache enwusra ni nti sa apono ni bebie. Okay, kind Bible no a in the book of Kings, First Kings, Second Kings, and as if one. When you did a dance here, the first Samson, now watch the say. Nyankopɔn was rato Samson suono. Emma na hoden. Emma with me dinner time for so obey Superman. Obey century. When the anointing of God comes upon you, me pacha o di jabese wenum o kasa ijabedi akire. Epunu bi emu ato Nyankopɔn wosra eso wuso nti epunu ne bebie. The anointing makes you to succeed when other people fail. Enti ebia na abrabo na wo bo no eduru ba bia wo atumi se ne man koyie. Emo aba mu san se anointing no enwosra no dawso. Enti duru ba bi ne mu aye dene obe grisi abrabo ni mu ama wate. Wabra nkrofo ebufa so ene ekomo aba asase no so. Sika ni o man ni mu no. Sa bra na Awurade be hyewo animonyam. The anointing of God will empower you to press on our bemu emu. Wabre ni penyina ka say jai no. Sa enwosra ni nti obeka kire say yes, I know. Said the present situation, you know, discouraging. But the anointing of God that empowers, it will empower you to press on. You will never listen to people telling you to
divert ebinom say stop it eduru ba bi om se nante wunyai adwuma na wo ye ne ntua wo ka wunyai obi be ka tell say ne wo ye ne mfaso ni su agyaye me say awurade de saa nwosra no o de be to so fo wa be mu wate adwuma no a wo ye no church members na aba na nsan ne stubborn eri nti duru ba bi a wo say me kura mi nwu aso ne kura ntu kwan free Ghana engu no wate enwosra no ba be empower wo amwatimi anya ahoden agina na wo be ye wo be di nkonim. The anointing of God baby mo wa ye nipa foforo enwosra no be mo wanim atitija. Your face will shine, your face will attract blessings. When you bet titija na de enhyira eba oma wonsa so ankonimdie ene be ye wode ya anopa dia me ka kire wono no onyankopon nwosra no ewo ne papa bibre no aye de ma o Debbie he say omo nya fan yo atija yebe ni asori senior the sports atwa so the amount but me bom paye the amount say gidi a wunya ya anointing oil yi otobi enti enra na me bisa sana ni onu nsu ni sika o de kota anointing oil no na je say ni nhira mamu ana he otobi o wan tobi o ochena yankopon nhira won sabe ka bi ebiara wo ntimi anto anointing oil no but owo perfume ana spray bi odi gu ho nsu betumi ayusu ni aboso mpaye wochena no ochena ye beboso mpaye wate na fe wo de ayense nkyere ne me say the anointing of God will fall on you and it will break every yoke. I wo abrabom ewe Yesu Kristo dinemo ofra me OBUOBA OFORI AMANFO ye dispose to aso mu wi e besan ba biem for God encounter ni asan ba beto aso enyi fidie ni free ha This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana mamba yamma munyina akwa abaso nkubi wembra hinkan 93.3 so ya tenase aya gudie mu nsem ne de eba medin ade Joshua Kwabena ejenim obeti obrempon poku arenka afe Yosef G Raymond na shechewura tene benma ole moboa ne de nsem no ababija ene anope idikan no yemfasida Emma Jubilee Hospital omaso yasin de gudie mu nsem no eba bija ene dandan nyina me kachiro se ohododo oyare na papa papa agi ayaresa eno ene Jubilee Hospital ebia oba oyare wano emu ayedin opeso beda hodum na afia doctors na nurse for ejina so ehwewa eno ene Jubilee Hospital lab na pese oya ye laboratory kesia yebetimi ede aboafa bi aduro na opese oto abepiem pharmacy ho draw pato bia no obonya bi enso ato antenatal care ni postnatal care so ho de mama omo awowie na afe ema omafo afuru no afe theater enso ho ebire ni surgery bi operation bi na pese oya bepiem Jubilee Hospital maternity nso ba de baya makama na bibia nso etimi akofan edi amount ebia wafafuro opeso twaskan usakra no oyoba oyebema ana se prostate na ajo aboso a bepiem a ye ultrasound ECG scan de aba scan de yedi twena bibia nso etimi akofan edi amount ebia ne no yare bi achew ana se ade bi echire wadwen usuro so bedi unkomada chew nipa fa beda Jubilee Hospital ye cancer unit no na afa mu ndi wudwuma emfa emma wani na wo hwa dia onhunie ade wachira onhu ebenwa onhu a mesel enwa ene Jubilee Hospital afa diabetes hypertension ajewa boso a ya dia Friday anopa bia no ncheche ekoso ede mamo eduena mo bedi ebetimi aboa masaya rewa yin so no etimi atu afuru so ebia wo fie ekom na de opa bi papa atwaduane edi amene bibia so etia ko ede ma ode a bepiem Jubilee Hospital
to your canteen no na fi bena beje den papa to na bibia nso enkofa efa oba na kita insurance nso dia ye beji na ya hwe yi location no eye odan aboabo road Amanta bridge ne so honum na obehu yen number no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645. Afe anope yanko na yemfa manani nsem kakra no yemfem na se na wate kwabranka no bimponie gram e Facebook na search Ahenkan 93.3 FM obaba no ne nuanum mienu ne ego ne the latest ne feles no ye de ba yen chance ye emfem free EPL enu standing games bi na buakam enu na mpanifo so yi puma kwan mu ema games no etimi todwa na wura mu Emirates Sports Stadium Arsenal the Gunners league leaders no etimi che toughest Everton ebo no eka no enan Everton etimi afọ ball anto Abrante fel Bukayo Saka etimi bogo Martin Odiga edibi persona fe Abrante fel Gabriel Martinelli omo ene totontra edema Arsenal the Gunners uremo Anfield amasana nya semketwa you never walk alone Liverpool etimi chitime fan Wolves over Hunting Wanderers ebone academy no Wolves etimi afọ ball anto defense minister Virgil van Dijk etimi bogo ena fe African brother Mohamed Salah edeba ko epeso na ese u check league table na Arsenal the Gunners ewo 60 points afe Man City also them 55 points Manchester United 49 points Liverpool amabeda so is a 6th position 39 points plus one standing gamer Liverpool Esambebo Chelsea at a 10th position 31 points Esan one standing gamer so ebetimi ayi free ho afeuro mo Copa del Rey and one is a first semi final game no bakutimi togwa Pamplona team ifan Osasuna etimi Basco side Atletico Bilbao ebone kanebako Bilbao etimi afọ ball anto trem nyame ademene Uremo Santiago Bernabéu 8 p.m. Big game no Basso Classico Real Madrid Bobo no Tonsa de Fede Catalans FC Barcelona nom de Ayantanso afe yempiemu or England FA Cup ni mu ade no so no games na ebi eba so enra Southampton atnase ama Grimsby Town chenu twa na ka ni mienu Southampton etimete ka ni baguntim no kasa die Grimsby Town so etimia qualifier okonenim afe Burnley enso atena fiachi Fleetwood Town ebo mekanim buako a na ese Fleetwood Town for no omonso omantimi ante Manchester United sheka ni miensa editia West Ham United ama West Ham omutimete ka ni buako Sheffield Shabako ama Tottenham Hotspur enso entimi ante afro ni chemu a ya dia quarter final draw no enso etimi abaso parents ni say na esi etie Saturday 18th March na sa games enso ebaso Man City any Burnley na ebo Vincent Company na sapapa no okujiremu ai coach na Burnley omo ebo Manchester United any Fulham enso bebo na fe Brighton and Hove Albion ebetena se on Grimsby Town ebe rentam so na fe Sheffield United so atena fie no ne Blackburn Rovers the Aboniwei the England FA Cup no quarter final draw. Ye wura Santiago Bernabéu ene Classico no Basso we Copa del Rey na is a semi final game no na etodwa Santiago Bernabéu ye wura Barca ne ani komo eno Barcelona final training no etimi todwa na wonu se team no Abukef free Barcelona kromo omo wura Madrid kromo no omo koye no emenante bi entimi travel anka Barca team no de di kan ayabante fan Pedri wantimi anko bi Osman Dembele de wepra entono so entimi anko Robert Lewandowski so entimi anko esa so muniano inji kakra eshom ho na Brighton Andrew Christensen nyame adum nef signa ne ba no sa Brighton wa hwe be ne last test so timi pass dia Andrew Christensen betima she Chelsea esia kan edema Barcelona boboko no na papa fan Javier Hernandez yesi wa for plan B na plan na wa fan sa Brighton Ansu Fati ne ono no ba be gina be bia Robert Lewandowski ejina no etene Ansu Fati obe start game no ahead of Brighton Ferran Torres and no ni Phillips free Barca ho na ura mo Madrid boboko na Brighton Vinicius Junior ura ma Madrid player of the month of February no eno mokoto aba no amato e de ma Vinicius Junior ene omudi wram against Barcelona boboko na yedi mu nsem no yedi amamo Antonio Cassano enso a player usia kind my Italian national team no so akasa da fa Jose Mourinho ho no ni chemo nim so kopiem e Chelsea omo coach Graham Potter nyoma enshida enkwe fama Chelsea boboko no na eba no Antonio Cassano se Graham Potter so omo esakene dia ono de papa ene no person be so adwuma ni mu na oye Edma Chelsea no Jose Mourinho also hwa branch ni sisi a ne mbɔ enso Roma as a frustration eba no ogiri se kopiem
oh England eko kochi ebobo kwa ne Chelsea na se bia nso betimi akoye edema Portuguese manager ndin ede Jose Mourinho yeguso ewo Jose ni ani komo unu se dano brother no game bitimi ko so Roma enso tra ho ema Cremonese boboko ne chiwo bo meka me no ema mutimi baako yesi Jose ekoye nema bia se bi emfata ewo touchline ho ema muka se the referee na ogiremu no enso timi ma Jose red card na no FIGC for no etimi aba ponten say 2 match ban ena mo de ma Jose eti game against Juventus game against Sassuolo Jose Mourinho otimi tra bench enfema Jalwasi AS Roma boboko na anopedi mu semno yede amamo udo no chiemu wa ipi onima tima olidi no Arsenal nene no omo gidie say the UEFA Champions League next season omaka ko si akan wo na bibia nso etimi akoye da mom inti Mikel Arteta o head coach no adi players bidia babonten say players die na so be hia omo kopie mo Champions League na 2 players ene no na so abomudin no Abranti andin Declan Rice Abranti nim say Chelsea tata no na so likely say afie Chelsea Champions League no omo embobi Declan Rice say ono no ope Champions League team na wabo inte likely say Abranti and Declan Rice no na so beja tum assign contract edama boboku andin enso the Arsenal afi player ba ko no so no di APM no Moses Caicedo player we so a player na say Mikel Arteta enso ni di na chi a na say person sign no na bia nso akofan edama mo Mikel Arteta chema o say ne no obasan left back na for winger ba ko aka ho aboa ama Arsenal boko no etimi afa no tuma pa edi efra yewro mo currently ni ani komo eno a meeting no etimi paso papa friend Richard Arnold ene chese the Glazer family no ene papa friend Eric Ten Hag na yesi Eric Ten Hag anso akodi konkonsa e de akire papa friend Richard Arnold se nyame adama sama transfer no player mani gene ho pa Ghana ni Abranti friend Kudus Mohammed awusi akan e de ma Ayas no na no na Ayas 14 sam no ana mo ka che Manchester United say unsika na mo de fa Anthony no ese se mudi sika no kakra na yesi sika no more than de mo de fa Anthony no ese se Kudus no onimbo ne bo e de say Anthony eti se mo pe Kudus dia ese mutimi prepare 120 million euros ansa na mo de si o abefa Kudus Mohammed they say Manchester United omo ye enquiries e Ghana ni Abranti friend Kudus Mohammed ano pe di mu nsam no ye de amamo enche ne beto dwa se PS Abranti ne Akraf Hakimi Abranten akochi babi da sheni fie of France ene no watu ni mona reporter abetodwa ne se ni lawyer se sansem nyina no enya no kre sansem eboba ni nyina no na se no kre bia enso enim ne ne no Abranten no ode ne ho akoma police ene no amonjina fo mo hwe nsem ni mo se bi bo ne dia na se ne no asotwe se fota no mfa ma no na so lawyer babontan be chiem se sansem nanam krom se papa ndin ede aye Akraf Hakimi osi akadema PG no akoto babi mu na wo di fie no sansem nyina no enya no kre yewura mo Bayern ni ani komo unu se Bayern nyame adoma na se Wednesday bay omni Paris Saint-Germain de boboso na Abranti fe Leroy Sani yesu akwa kopra ema papa ye fan Hansi Flick kwade yese ni yam hihye na yese enya semketo enti Abranti a ye fe Leroy Sani nyame adoma weekend omni Stuttgart no Leroy Sani etimi mogem ni bi enfema Bayern boboko no na Bayern hwa na egubusu to a unu se yeso mawura mo Juventus Abranti fe Dusan Vlahovic no yese omunya Abranti no ba be jeje ni mo atotontena eda matime fe no Bayern enti Bayern omni Juve edin komo Dusan Vlahovic no se dachi pia no menya Abranti no so abesi akan eda matime fe no Bayern boboko na anopedi mu sem no ye de amamo yemfa seda Emma Soboti wabredi efisem no enso eba ne Soboti eti ya aba Sobolo ne sanso eti na de kronti eti ni se Sobolo ewom afakakaduro kan ho hwentia wom pepre abrobe mokonia yayama boma yaye ne moton ede guti bag ma ye de ma Asoboti ni yenya ya unyanso hira yiti bag bako na fatum na twema ndi se ne no umpe sugar bonesa kakaduro ne hwentia wom ne timi boa ma bibia enso etimi akofan de ma se bia wonum ya odenso dia fajugo kakra eka ho na afi wabobon sa na bibia nso akoye edi amount ebia wiabre upa bibi agbagubu na bibia nso etimi akoye de amount dia eno ani Soboti udi nso sheba na de Soboti ni ba kutuma na de ice cube nso aka ho na afi watwema na nani egum ebe ku amount no abobo ase afi bia na eno anopa upa bibia ehye nso abodi gubu a eno ani Soboti upa nso sheba de tuma na wabon sa na bibia nso akofan edi amount 100% natural dine no onoma enkofo ha bia enso emfa embro afemu ane mu mpe caffeine ena afemu so ma vegetarians no so no mo betimi abobo Soboti bi na bibia nso etimi akofan enso edi amount esan so boa immune system no ma immune system no ejina brand ma yare wa eba nyina no etimi ekon
editi omo afe ebien wo liver problem and as a high blood pressure so boti bua etu ase ma bibia enso etimi ekofan edima wo pendudu atu anyamina enterprise ewo domi market Accra ona benya ndudu pa atu fe number yi na ginchemu a esimidi number na 0551119620 0551119620 and 0244087695 watch him down ma 0244878763 0244878763 Alhaji Hankuri Enterprise ebi ho afe anti adwoa provision store enso ewo Odian Roman bonya bi no wato Frimpong Enterprise ebi ho Mary Nkrumah ewo aboabo bonya bi na wato afe na ya provision store na sister very provision store enso ewo eye opposite Snapiaba eno ewo dan na fa Ahenkan FM no so oba soboti bonya bi no wato na bibianso akoye edi ama yen sha see free the blasters of Ghana eno a meet ni timi koso NSC afe GFA and a sports ministry no ekodi kwamo ni nia no efo Kumase Babayala Sports Stadium umse Ghana 23rd March ampa ebedwa AFCON qualify yani Angola and the behye so na no meet ni de course no na NSC e ato GFA nim so mon kanche Kumase Asante Kotoko se efiti enerikoi ekosi 21st and 23rd March no enya de ombema Kotoko si akan e Kumase Babayala Sports Stadium biom is as a stadium no amatom ombe yensie kakra enkosi 23rd ni bedu no na fe stadium no so etimi asi brane se ni Angola fo be piemo Ghana the blasters of Ghana enso betimi a show na meeting no so etimi akoso awie nyame adama Saturday and papa friend Chris Wooten enso bebu kef e free London abedru Ghana obedru Ghana pe by Wednesday no efifo no so betimi onvele no say on the blasters of Ghana coach na nyame adama by next week no and a coach no e the 25 man squad odi be face Angola no e ba betudwa me no kase mrante ni bi hu so etimi aprepra kakra Daniel Kofichire afa Elisha Owusu and a brother friend Abdul Samed die omo etimi aprepra etanya dia wanhwa dachi bia no Chris Wooten squad no omo so betimi abepie mu abesi akan edama the blasters of Ghana anopedi musam no yede amawo udoni chum o Egypt nso Africa U20 AFCON no enso ekoso quarter final parents ne playoff no yade a ene na ehyasie ebo eno mienu a Senegal betina Sidoni Benin ede awentam so afe no num ebo nso a Uganda ebetina fie no ne Nigeria enso ede aboni we 2 games a ene eba so afe ochina Gambia betina se oni South Africa bebo ene 2 o'clock na fe 5 o'clock nso ba Congo ebetina se no ne Tunisia ede aboni we se na parents ne esi etie AFCON U20 etoso e Egypt no ne edi mu nkra no so no ejao Yeromo Ghana version of El Clasico nyame adama Sunday e the nation Wembley a class sports stadium Kumasi Asante Kotoko omniphobia never say die until the bones are rotten bet power Ghana Premier League Monday 20 and no also SA survey as a president cup me no consider two teams no bibia so etimi ayo confirmation game no eba so na haso folk also at the gate process no e dia betudwa say popular stand omoji 30 Ghana cedis afa center line ombeji 100 Ghana cedis upper VIP no ombeji 200 Ghana cedis and afa VIP no omoji 300 Ghana cedis we any sika haso folk enso eji e gate na me no can say the game no empenifo e dia kwahye 4 PM and asa game no eba so esanse Ghana yema mpeni na nadu danko akufado ankasa ebe wura mo stadium o enso akobo nani akohoma na yese wa obeje no yebema 50,000 Ghana cedis enkaniska no 500 million afa wa betoso mi no ubenya 30,000 Ghana cedis enkaniska no 300 million na no na gaka fo aka kira so folks say ebe yanka gate sika no omo Kumasi Asante Kotoko 5% e we sika ma say aso folks omo ntiase esanse league no mo ball league die enu kwase makotoko sika bia me no kase esawade no enso e kwaso adachi bia no wanhwe Kotoko benya 5% enso e gate processor ebe todwa wa Crown Sports Stadium anopedi musam no yede amawo Ghana Premier League no match day 19 annual games in Brebrena enso etimi eba so Diana Stars etna fie one Ken Faisal Ekoti obi entimi amfa goal Anthony Nyonkwa kire mu Kumasi Matema asangoko etna se e Kumasi Babayala Sports Stadium echi Bechem United Bonekani Mbako Bechem entimi ante Enoch Morrison Branti onya goal no edema Asante Kotoko afa Brekum Chelsea enso etna fie chi Samates Bomekani Mbako Samates enso entimi ante Collins Ameyao enya goal no enso edema Brekum Chelsea Babiani Gold Stars etna fie echi Inswatreman Bomekanim mienu ama Inswatreman enso entimi ante ade abranti ande Abedna Gotete enya goal ma Babiani Gold Stars na fe Godfrey Chei enso di goal bako epe so eboaye
ye ma be ni Gold Stars enso etimi edi nkunim Karila etna fie ama Accra Lions ebeto hwe omo so bo mekani mienu a Karila omo so omo timi eteka ni baako abranti and then atakumi na eteka no edema Karila afa abranti and then Abbas Samari Sarifu and Dominic Amponsa ebo 2 goals no edema Accra Lions achim danko the Royals enso ekopie mu ewo Dreams dewu hono otena fie one Dreams FC eboni ekowi ase no na calling school about 2 goals edema go the Royals na fe who else abranti and then Francis Andy Kumi enso the gon baako epeso a ebon go the Royals enso timi abo aka miensa Dreams FC enso entimi ante Legon Cities etena fie one Tamale City ekotie obi atimi sheka nimu baako Kofi Kozi enya goal edema Legon Cities na fe Samson Eduku enso enya goal edema Tamale City Accra Great Olympics etena fie one Accra Heart to Folk edewon tam so kowi asena penalty abranti and din that is Samuel Ashikwe akanda to atenema Heart to Folk prayer omantimi ante afe Real Tamale United enso etena fie one Mediama Sporting Club ede eboni obi atimi to atena baako edi tian nyanko Mohammed Al-Hassan enya goal edema Tamale City and I say Real Tamale United na fe Derek Fojo enso eteka no edema Mediama Sporting Club yentie table no se na tia wuti udin na yese wahu baabi awoda Aduana Stars enedi kan omo 36 points Kumasi Asante Kotoko ewo 31 Accra Lions ewo 31 Bibiani Gold Stars ewo 30 points Samson na Bechem United ewo 30 points Accra House of Folk ewo 28 points Brekum Chelsea ewo 28 points Mediama Sporting Club ewo 28 points Dreams FC ewo 26 points Samates ewo 26 points Great Olympics ewo 26 points RTU ewo 26 points Insatramai ewo 24 points Legon City ewo 22 points Karura United ewo 22 points King Faisal ewo 21 points Tamale City ewo 20 points and for Danko Toku Royals ewo 14 points. Now Slavko Matic enra no jina touchline edema Accra to football ko no abra mtena se amende no Accra Great Olympics etwa mekanu baako a omantimi ante no na coach edi nsema babonten se enra game no de no person mo more dilute football then so omantimi ambo first half no kwa no 24 fouls ne pie mo osi oho aba when basketball ne yeba na ref no gina mu ne de na se yade a enyoma nse da ankoye ref na nse da end game ne na contact bi ne baba so bia no no age foul e de ti Accra so folks at the end of course enye the first time referee then had to folk AD Sansen be saying into no Slavko Matic there nani anje officiating na enra against Great Olympics eba no emu. We want to play today different, more direct football. If I start to talk about referee is not good, but maybe 20 fouls offensive we have first half, like we play basketball today. We cannot play, especially first half. You cannot cover everything with one red card on the end. Fortunately, we have one chance from 5 meters against striker. New striker, we bring him to score goals, but we didn't score. We lose from nothing, as you see. Penalty was, yes, but if we're talking about referee today, it's not good for us. For me, it's not good personally to talk. We want to play, to make high press. Every contact was foul. You cannot play. Players start to be nervous. Next game will show definitely we are ready to be champion or no, because we have more games. Win against Asante Kotoko. But like this, referees, we have big problem. I'm waiting some reaction, but we don't have any reaction. This is not first time. I'm very disappointed with these things. Non-football things. Inti Slavko Matic nenkomo nie bisan se next game Sunday oni Kumasi Metema asanu rokona ebo preparation ti say na sa game no betimi afa wi no e de ama heart to folk na o say we no believe so believe must believe that the man heart to folk send no on betimi anya sa point no enso e de akọ o say with enough preparation no e betimi abo heart to folk enso etime de nkunim over Asante Kotoko. No, you know when it's big game like Hearts of Oak, Asante Kotoko, derby game, everything is possible. You must believe we have enough time for recovering, and we hope that we will take points. We must believe how much you are big, how much you believe in yourself. That's it. Will your players recover, the injured players? Will they recover before the game? They must. It's not about you want. They must. Thank you for support for our fans. Thank you for support.
Into way Slavko Matic, head coach Adma Accra, had to folk in Como in Young Remo Kumasi Baba Sports Stadium and now Kotoko Fan Festival no etimi toja BBC and etimi chu for and as etimi chu su 4 countries our Africa, Tanzania, Kenya and Ghana no na Kumasi Asante Kotoko and na say ejina Ghana name na no BBC for no ebedru Ghana na say Kotoko any bechem and Kumasi Sports Stadium anya asem keto ani je and na is a strong man and no etimi jina simple so etimi chese mmankofu ani je Kumasi Sports Stadium na no ka say the BBC for no say no yes Kotoko supporters no room and no ni be chese ni pe room Kumasi Babala Sports Stadium no 10,000 and akoye Kotoko ni bechem no na no akoye ni je pa na say si Kumasi Sports Stadium enya asem keto na BBC for no so mani agiye pa say Kumasi Asante Kotoko match say yes Africa ye the club of the Central and na is ni je tojo Kumasi Babala Sports Stadium no na me no ka say game ba kutimi toja Tamale Mediama Sporting Club etwa RTU game no 1-1 me no ka say head coach Omar Rabiu or say ontimi ntoaso enye head coach Fema Mediama Sporting Club you is say the papa fan Moses Amapaka eni mpanifo no anya de obetima toaso I am manager at Mediama Sporting Club you come toaso enti ano adesene sitia dia football and so any injuries anase pra na de a ha adwen pa ye into the chemu of football sakatia ade dan den mo pese beto mo play ebetimi atlete omo career no the chemu Ghana hanoma a lot of young players and then epra and so amamo football career na aba na wieye ebiti say Audu Isaka Kofi Abanga Jerry Akame nkomunyina and so efrefra nanso ba kwa ewoma yapa Ali Jara we more I'm sure say agara nyanya mo betimi aboy more history about Arijala na Arijala na nkomoni was 1993 hono na poku musa ye de na ye di be say 20 years intina ye ni wo form kakra was be say 20 was 1993 na ene no kobo game bi ewo Black Starlet na se Ghana ye junior national team ni bi na onya contract ewo FC Cologne ewo Germany na oba kono na had to full catch and said that be super clash at say nya Sunday eba sui ebi da ho had to full Kotoko ebebo inti twan na dem na chiwie uchiwie a now contract only FC Cologne ewo Germany no wakosan e dia momo Ali Jala chiremu a oda sa game no we pe na obubuye nenkomo enie. My football career, it's only 3. Me the knockout trophy, I think twice. FA Cup down by then. Japan 93 into year by second. Australia 93 under 20 into year by second. After Japan 93, me buy na minya FC Cologne contract with Gem. And I ask folks say me nyabutre enchi against Kotoko and Sana. Marco. After the game, no, and me start to say me feel back pain. Me buy no na, me start to say me feel pain. Pain no, every day na yesterday. Me call stadium clinic. Until me call no, me call home. The doctor will not share me. Ina me be feel. But every day na, until me call kolebu na admit him. You admit him, ye mami ward, medical ward. Dear me sorry kojari ye no. Me beda ho. Mean to me mami nine so. Mean to me yeshi. At that time, me named the meaning of paralysis. Until doctor no buy no catch them say what paralyzed. Then I started crying because in the year the day I made paralyzed that was the day you friend me blasters. And it's not small one say the goalkeepers by then our more blasters. Ediansa, Mohamed Odum, Salifansa, Abubakar Damba, and in Anabe. Me who sa ya read me febin shiada. And a sportsman, nti esunkwa. Me tiwiasi but sa adeno. And I send a yari anything ube bompa is a man in Modia. It's very serious. I bet you catheter. You don't know about catheter, you don't visit hospital, you don't know about secting. I will to point. Inti we Arijala. Nkomo na reho. It's a better time na ya behwe. Say Ghana say place ya debe na ya the form ho. Nebo Ali Jara was in the dian with tapa. 3 years. Do to goalkeepers no bobo mkinga. No more sa camp no. 3 years be. 3 years be football career mu. Ali Jara. Na be. Abranti after Japan when your opportunity here go Germany. House of Folk was on Bechi House in Kotoko. Ochiwe ya we. Ghana, Captain in the morning they take you over. Me didn't hear the Joshua Kabinete name. What's your brain pump poku warinka? I feel you safe for G boy. Raymond Ashete Rat any Ben Maoli. Captain in the morning. Yeah, abo.
Obo bra we dey we exam no me ba we dey ehu hia pa bra ehu hia pa onim say odi ba ya na teni ma me afrim oh ti me bo amani say enra em say 3 days any 3 days ena oni me di nkomo na discuss about curriculums see e be ko de wu ana see ntimi nko na esi o ko has game no ho no nti ye ntwentwen so ansa na ye mpo bi ma na nye ma yen ne ma me afi mu en ewo em say primary school cha ho do fi on nti ye ontwen ma ye nye we ni we nti ye nyina e boabo aye ho se o ye be ko has game na ye jai we no nti no a ye fa we me friend na me monitor mo na mo fa no say na say ade nyina de plan boom na e ba ne say no so Charlie and then answer na dwube 9 pm and o ka chem so ni ma me ko na ko yankopon kan sabe be ye ma ne shedi sabe pepe chema no chema to aso ne ngo Adisie OBUOBA OFORI AMANFO emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie OBUOBA OFORI AMANFO emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. The battle has ended. Episode again. Very good bad boy. Ghana, your beloved country is free forever. Plenty questions, no answer. How come we sell the contracts? Biggie lifestyle, small paper. You make you celebrity, the shuffle for counter. We get eyes but can't see. Bribery and corruption. Our leaders is take it but don't give. So make a ask. Kuma where you there? No be you talk say my beloved country is free forever. But still we the suffer. In Kuma where you there? You know be you talk say my beloved country is free forever. But your people still the suffer. Yeah. While I day, where the money go.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Monday morning, Monday suffer, just to eat some bread and butter. Things they spoil, we know they bother. You they use $4 million just for soccer. Cause big man go taking cards. This kind of things I know they bad. Them say the year of return it be like the watchman for colonels. We again before we wiser. Welcome to Ghana. When you see TV by force say you for Roger. The church it and the business center. Sell a sticker to protect me by the way I come from. The truth is irony. Just like AMANFO. Justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Okay, my emphasis on come the sports team. Joshua Kwabene Jeni Mobrimpo Pukuare. Some 34 minutes into 7 a.m. Shannon Somatin and only Jumediano Edin. And again, the former President John Dramani Mahama will later this morning launch his bid to lead the party for the 2024 general elections at exactly 9:30. And a Jumediano Ebekoso Ewuhu Ubi beka se hooper. Yebe monitor signals. Ni yebe koso honomono. You can trust us. So we will bring you up to speed. Ni yebe koso honomo nyina. Ofremi OBUOBA OFORI AMANFO. Afi na adu fi na to hanoma ma chini jumedi ni din. Station so wofre no ahenkan 93.3 FM. Wadrin Chirobet Media Ba 0594-841-044 0594-841-044 Fafa Hofabra Yekwe Nimuno. We will read it to the hearing of the whole wide world. Let them also know how you think about issues making headlines each day. Enti fa wadrin Chirefabra woji wuhudi a Ebrane sonso ibebi ahoma na tumi no etimi afre abembi. Efu when yina ye na so kutrata down na so bidia ba ko wai no keke afe na efu be man no krasa menyimu enyansafu mu wehe asem no ene mi ametro ma de meka ho asem de akere. But in the meantime, switching to the brighter side of life, I've seen some people celebrating their birthday today. And wawuda former parliamentary candidate Edima NDC ewo achimo dan batu ompesu yaso Ura Jones Asante. And wawuda, so a glorious happy birthday going out to you, Jones Asante. Wasanko fat forms into was sign baby. I say, okay, John Mahama baby mu ankrofo so baba be den wo beton go be zomi no beton. Na ye franu na ye nkamasem. Obeton egu emi. Agbet no beton. Modam. Yantwa so. South so na ye wawuda. Ofra wo anson kwaku kese. Say ni we nkrofo nim. Nkrofo nim. Ye fra wo anson kwaku kese. But ensem trodwuma mu de omfra wo nana kese. O community FM nana kese na ye wawuda. So a glorious happy birthday going out to you, Nana Kese. Live long and prosper. Na senya ope gobeno senya ope gobeno. Ene e wase yitimi sinkonya ne edi gobe nti me pompe me frawo ne akọ gobe joint hono mo Nana Kese. Oh, you too much.
Ain't another brother from another mother. Hey, Nana Kese, are you too much? Community FM. Woman, you said it, no. Champion man. Ow. Mama dane ma. Why do I assume? A very good morning going out to you, Afro Christian Yali. Christian Yali, or Media General. I don't pay my watching. For justice. Yamfa without chinti or brack into a foot to any addition. Yamfan to us on Fama, nothing young queen anymore. Without chinti. Right. Wrong is wrong. Whereas, yeah, ain't you see it? A baby a tremor, and then we see I know what Timia can was him. Silence. Kings and queens. I'm glad you be in a tremanson. Without chinti. Repacho without chinti or brack into a foot to any addition. De be I demand when I don't pay bro for cassette. What you see, read and educate yourself. Read and educate yourself. Nia ye kanyina e ti ana fe yetimi atoa so de dawubon krata moboso no ene bre no enjele ni ho nti e wose yetwitwa niam so tew. Yes, read and educate yourself. Nia ye ka kosie nyina ne se e bia na ade no a wa choose a o ye no opese wo ye na wo ye che te se ye pese ye nsem twere adwuma na ye che no so opese wo ye nsem twere adwuma na wo ye na wo cha e wo se wo sua de e wo se wo avail yourself e de ma adesua wo ye nsem twere ni na wo mpa adesua de bia gu ho animu ase wo ye teacher ni na wo mpa adesua de bia wo kogina o mofra no animu gu ho animu ase wo ye nurse ni na wo mpa adesua de bia gu ho animu ase wo ye doctor o mpa adesua de bia gu ho animu ase adwuma bia obi ye no se ompa adesua e wa ade na o ye no ho a de bia ogu ne ho animu ase se unya akwanya obi ka kire se nguma sua nya awoboa na muko school krampo kra ni kosi sen ono oni tro we nya sika nko school ni bi ede nti no kasa saa no se unya akwanya tie unya akwanya na e wo se wo educate wo ho a otua school so unya akwanya and say credit say additional is so simple ubehunu online courses yi bebre no a oti Ghana ha na wo ko school abrochire sa online courses no unya sa akwanya ni bia mepa chawo membo ntra fa wo hu chem te se nanse ya obete yesi ye be ya lata samna ye be ye obo nkuru an sa anoma no fa wo hu chem sua e wo se wo hu nyoma bebre eni nti me papa ayi Emmanuel Obin aye friend no osofo bedi akon good shepherd believers papa yi otumi ye bibia eba no ye mon edan so kra obebo ye mpenti dan obepenti ye nye we obe sometimes mitibia dim so onim bibia ye I say me papa nkasa kwadwo sei ono susu bibia wotimi ye sa na wose onipa wo ye o e wose wotumi eye obi a bibia wotumi ye I was so you're multi-talented. I was so sooner dear more. A Jumaya ye. So when sooner dear more, I did be able to go when you must say. I am not always me you see a dear no at the end and fat one son by our better dear me can was ye pa. Into Yana and yes, be some trade manana, many some woman. Now you be a crass and women I may walk into me domi and fat one cran your way. Now saying also for crowd tight, adding crow for ye. Example was on them will be your trouble. Into ya no do ere aye. Ene I no kwa de asem chira m kofi am so ovu ma de nti ya na me ame de nsem twadwuma ne de aye. Se wahwa adwuma ya ye wo be wa se bia de wo no politics we ni nye ho yate. Question bi beba wo so obebisa amanyoni because we say politics we nye ho me de me sports into me nye politics ho a minister of youth and sports or ye politician into hia no a na fi asem kra be ka kire no ne nyina ye tie bi
oh media me entertainment yate media me entertainment na me yenti mani nyi we ho yo yate ebe bu kofo a ma we kohia na okona mu ho bo nso obegu ho ani mu ase poto ebiom se wunya akwanya se suade e pa cho memfa ni agro read wide kenkan nyamia ya adom se social media yi bibi kura na wonte ase ya wo pa e de bebro no wakan more about it inti de bia no why you prepared inti opportunity kitua bi ba pe ye pra wutu mu a na wo kro no e we the opportunity ni beba na wo mo wo ho ye du beja ho inti read and educate yourself every single day and read and educate yourself kenkan sunyanioma nia wunim ubisa wunua no okere wa nyanim guase osofo ketwa no ye wasofo ketwa bu ha munim bible mu pa se wo bra wo ho ase akwama na kere no eno no nyewu wadom ni mfiri wusu nyankopon adom eda wo so na enyi mfiri wusu but wo kura mpo wa kere ho brase se minimu a na se we nimu a e wo se me ma me ho kwan na oboa me enti sua doctor bibi ade ba kwa one thing na hu doctors for no hono no se bibi ni na kire na adwene so pe kwa no afre ni doctor ni but ene bisa ho osofo bibi kire na adwene so otimi frɛ no yonko sofo me be ko frɛ ni kra ka kire so no kra wadom ache de che me ntimi mfrɛ no wo akogu ni ho ani mu ase poto ya adwuma yi onim bibi obɛbrɛ ne ho ase am ya kire no da bi no ma betena ha no magumi ho ani mu ase poto nurse ni onim obɛbrɛ ne ho ase ama ni nua nurse ni na kire no no onye no akɔse sɛ nduro ba saa bi no ɔde akoma obi ukokum obi nipa keke enti suade ɛda bia ye frɛ ne sɛ nne no ɛyɛ akwanya kɛse maame a wudi dwa adekye bia wo sɛ usuade e wo se wo hunu se bosumi we no ayewura mu no sa bosumi we de ntosi no mefa ne bibira meboka e wo se wo hunu se bosumi we na mawura mu no ntosi no se ma mfa ne bibira ya me shorte ma bie provision store e wo se mitimi sua se sa niam we ma mfa kra no ma fa bia enum se ubie provision store na se ubie store na me be ne me pa cho me peje ne ebi ni ho kwaku aba me peje ne ebi ni ho kwabena ba me peje ne ebi ni ho a afei toye tirim utwamfoni bi a kire yen se ye fra wo ebi ni ho enti men ha me humpo ene manante aba wo ho ebi nso ananka sa da no wo bio but watwamfoni bi atumitirim se ebi ni ho enti ye wo si de bia business na wo ye no usua de e wo ho ye kasa adesua nya se wafa book na wo kenkan brofo nko a wo e wo se usua de abrabo emu e wo se usua de eniema bi a wo ye no afie twa mu wo de afie twa mu kra de wa eniema bi a wo ye no bosumi ye twa mu enre ye no eniema bi a wo ye ya wo hunu se amoa wo no sua ne hunu se e wo se metwe hu firi ho ne ye boa wo no nso ma me mfa kakra nka ho na entumi mpia me na me nkoma nim adwuma bi a wo ye ade bi a wo ye ba bi a wo hunu ho mi kunu kura e wo se misua se mi kunu we opere we ompe ebe onwanwa se obi ni kunu atena be 10 years ni be pema na onim ni kunu mpo onim ni kunu suban yo ontumi nsua se we de me ya mi kunu na ni je ho we me ya wo mpe we me ya me yire ni je ho we me ya me yire mpe me maame we me ya ope we me ya ompe be pema na obi ntimi nsua ye e na oni ni kunu te ena nkrofo asiesie o masema ma o asiesie ne ono ne kokobbo je ne no ejenwere inti ade bia ye be fra ye be koda ade be chi ye be kase enne no mepa chew don't stop learning, don't stop educating yourself, don't stop observing things, don't stop picking lessons out of life. Erade nkan ho ye da chinti okuyani odi na medi twatfo afuo nu a wo ye no e wo se wusua se asase wei se me de don kate e be ye e ya desua ho e wo se hunu sa asase wei me de do aburo e be ye aburo no kura na asase wei no se me de gumu mienu a e be bwa kese dabi asase wei me de aburo de gumu mienu e mwa kese e wo se wutumi sua na wo differentiate sa ne manema ni nyina so ati ase nti
ɛwɔ sɛ wotimi sua saa nneɛma no nyinaa ɛwɔ sɛ wunu sɛ aha deɛ medua kontomire aha medua nkateɛ aha medua wei ne nyinaa yɛ adesua a yɛsua ɛwɔ abrabom nti okua ni ɛnsɔre mfa wo sɛ ka nto kɔn ho asa kɛkɛ ukoko fuo no ɛwɔ sɛ wusua sɛ ne yɛtwam ɛnyɛ de bia na wo frɛ nkrɔfo ama ma bɛyama wo ɛwɔ sɛ wusua sɛ ne yɛtwam nti wahu wo wukura wo sekan no ana ade no ɔmde twa yi no ɔmde yɛ pruni no na wo ne namu a ya sɛ utu mpasa no na wutwitwitwa mu saa koko ni yɛ ma wo ɛne wabusua no a nti sua nya wo yɛ bia no sua de wɔ ho and be on top of it Christus mbie nkan ho de wo bonkrata mo boso no ye de toa so e de ama wo Islamic leaders silence kings and queens silence traditional leaders silence so who go say the truth true for justice we are the workers of the call now by area why no better we are the workers of the call one guy's why no better who go say the truth emperifor ma mache so blue asemo bie mo mic na me de de tina wo de nam me de nam me ma mo ache mo maji so me de ma ye so asemo okay enti ene so ya san twa ho asan ba bie mu yakwaba 30 akrobeto si akwaba beto me obene den na ayi endra me da ho no mo na me dwendwe ho o se o ka se mahama ba bie mu a na ebi no bi se o be den enti me da wo me se o be den se na Ghana ha ye den na ye no baby o be den me so o be don kate in fact o be ton gobe who bi se o be den o be ton gobe na we mu so person break 8 we so person me ye den ana na make won tiase matiase ma yam kwa man so almost set record is me ba ma me kwa man so na me ni Kane Deputy General Secretary e ma NDC amanyukuo no ene yi ono e na oye okwankyerefo panyini a woda Atamils Institute no ano abatu e course wo Nigeria no na ono so ka ECOWAS wo mo delegations no ho yera koku anyidohu anope wote menka FM so ni ma chen na bibia boko de nyame adom yanso ye ho ye papa na wadaro ma waba bedru Ghana okay enti we de wo de amane bebo yen ba bia wo koye kosi sen mami chia etiefo pacho una ofre de importing ECOWAS delegation amukọ Nigeria. Well, thank you very much. Yeah, she share ECOWAS. The Ghana yes we to about ECOWAS and the observers. Eba, the Côte d'Ivoire betwa, the Benin betwa, Guinea betwa. It's when your first one Mako 2 years ago. Na mi Guinea Conakry last year na mi Cotonou Benin. So this is not the first one, but yeah, straight to the point. Yeah, in ECOWAS is share and say yeah to about yeah you delegation yeah in Korea and he say you were I think about a week before the elections, and then the head of the ECOWAS mission, a former president of Sierra Leone, President Ernest Bai Koroma, and Ghana, a former High Commissioner to Nigeria in ECOWAS, High Commissioner Baba Kamara, and a Deputy Head of Mission. So, an observer mission, no, Sebe, and ye got like Nigeria for Sena, Omotuaba. The Ghana soon na ECOWAS delegate observer mission bar. And you have to know my country, say, almost the end, say, it's a share or mine, they are 200. Yen Koshe. Na yenchro hunkrata. Of course, if we observe the negative, we shall put it out. If we observe the positive, we shall put it out. And so basically, that's what we went to do. Near Canada, say
as an round match, and one announced the results. Bola Tinubu, Omo INEC, Independent National Electoral Commission, almost on the way winning, and the ECOWAS. Yet to be in all we did was to observe the elections, and to be fair, ECOWAS reported about things. Then the people said in some areas there were challenges. In fact, generally, no. Abana and started, Abaton and starting them. Almost started 8:30, and normal point 2:30. And this year they started 7 near upon 5. Almost the voting period is from 8:30 to 2:30. But of course, it's about 2:30 now. Or polling center, or now queue no more. You can still vote. As I said, yes, you're upon 5, but about 5 now, or police station now, so those were the issues. And so apart from the late start now, to be fair, maybe I may make many team, you're content here, Oyo State, Ibadan, Ogun, which is in the southwest zone. There was enough voting material. Almost register no almost the tare by it is a Woodru Ahenkan FM police station here. The Nipa 20 and a 2 about 20 million and register no and they are tare whatever they paste it there at the police station. Everybody will go and verify, and send out the biometric card. As I call me, I check it, they check it here. Answer now to Abano. You may throw an info. In fact, they have a biometric verification assistance system. You better with info. Answer now what to Abano. So they have quite an elaborate electronic processor. Omedi to Omaba. You see, the ECOWAS observation mission in here. The apart from yes. 1 or 2 places. In fact, you're going to TV so say I said there in Nigeria, how you know. Say media for the same in Yamode news. It's a there one place and no and the news. Then the most significant aspect of the Nigerian electoral system media. I think it's very good. It's almost and it's law, and yes, it will be now. It's law that apart from the Independent National Electoral Commission (INEC), nobody, no individual, no radio station can wake up and say, "Me, the results," and call it. She's almost call the elections. Call the election. It is just. Okay. Yerakoku. Yeah, me pacho wa homa no mu twetwe si nti we de ubegina so ne asan afro obi me besere wa. Nti yɛhwɛ yɛn nsa bɛsan aka ne biem na afei yɛmfa de mmra ahoma ne so yɛde kane deputy general secretary de ma NDC amanyɔkuo no ɔno korɔ no aso so ɛne ɔyɛ kwankyerɛfoɔ panyin ɔno na ɛda Atamils Institute no ano ECOWAS agyinatuku ɛkɔ Nigeria kɔkɔbɔ wɔn ani akɔnhoma sɛdeɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no mu a wɔn abatoɔ no kɔsɛn na wɔn de ho amaneɛ de aba no na ɔno nso so ɛka ho bi na empanisa ne okwa aten ne oba aten ne ogina ho ene otai ema atentrodu nti na ye call ne ho no mu a ye hwese nka odi mu ama ne be man nso network no waf ka fa dodo no aba network no ba bi aduro no wo se ye twisi so na ye san efre no ebiom ye nsa nka no kra asem no ni nyina kra wakan ne sa enti kwaku me se ba mo ho no mu wade ne ma feed ma feed bi wo ho no mu pun bi pa. All right. Enti mamemra na asan ba bi mu. Okay. All right. Enti yera koku we de wadaro ma ahoma ne tisi mu na wo make point bi.
I'm part of point Bernard. And I will so I watch say yeah the nsɛmtwerɛfoɔ for say yeah ride what the ɛyɛ basabasa so nanso ne nyina mu no ne ɛne ɔma egu so ɛkɔ yi wɔ hɔ a me can say obia ride or basabasa so I say per electoral laws nobody is allowed to make any form of declaration. Me can say Ghana for as for basabasa so pamutopi. Dabi enya basabasa o na wo ka say ɛwom sɛ abatoɔ deɛ ɛden a saa nneɛma me ntimi ho sɛ baako no bɛsi but ɛno ne yɛ anaasɛ so it means that you left me behind. Your line went off when I was just talking into the air. Master, because your producer said, you know, I have a very no. Yate edi wie ma yɛn wadaroma. Yeah, so all I'm saying is that, all I was saying is that and yes na eja there was the whole of Nigeria. I mean, you media, you decide what you want to cover. So what the media wants to cover is what they will put out as if the whole of Nigeria is there. No, the whole, 36 states. Whatever they put out, yes, you saw it. But that is not the whole of Nigeria. 250 million people. Then significantly, you have over 93 million registered voters. Over 93 million registered voters. That alone is 16 million more than all the 14 West African countries. Boom. That's the kind of voter population you are looking at as far as the Nigerian election was concerned. Nigeria and Common, it's different. Okay. And what we observe, there was the African Union, there was the Commonwealth, European Union, many other civil society groups that observe. And like I said, electoral law does not allow for anybody, any media house, any group of persons, so they will say, who results now when you know, and in say easy pair, challenge your results. And that's a phenomenon in Ghana that we have to look at carefully. There are some radio stations, say, we have called the elections. We have called the elections. Calling the elections just means what declare results. Just say, who need to declare results? What we use the different words say calling. Now, what is your legal basis for calling election? And then now daring the EC to come and challenge your results. It's a recipe for chaos. It's a recipe for disaster. Say you know ya into a court and you could dim raw. It means to me from Ranshem is him. Now the Ranshem is him, a man in the media. I don't know buy about what's him. Then you know to the letter commission and they declare results. But if you don't say the idea, they will call elections and they're easy to come and challenge them. Anything. So for me, I mean, the Tamils Institute is a public policy advocacy think tank. Part of civil society. So now that we are back, was a no. This uncle Amagana say yes, so say papa bi wo baby near the back kaya de ho a. Yan fan kaya de ho na yan hwesi ni bi sia nanti akoye ni mo ni papa mu. So obi samia generally if we are between trauma or afa Nigeria elections no. And in a question probably over patrol to be okay, inti wadaroma we hwe one more electoral process ne said ye tie wo ho na wo de beto to yen de ne ho a den ya wo si aman bienu ne yetimi sua bibi free yen ho se ko ba se ye ka se de hin na ohunu ye so significant was yen Ghana ye adopt ya ebe ye den. That's what I've just said. That in the electoral system, me nka so mo de no wo ye de animu. No. So bi ko jina me bi na ka se Ghana, your electoral system, no, I can't with and Nigeria, and I'm quite important here as well. I will not buy into that argument from a very holistic perspective. Say, Nigeria, I need a better than. Look, I've just told you, say, all over Nigeria, you report a observer you get to say election started late. But even in some police stations, especially by 10:30. Ghana, generally speaking, say 7. We are starting about one. Yes, we have some areas who are a bit delayed, but there's no way Ghana generally all over
because electoral officers, let's say 7 years start here, after 8 number be draw. So our electoral system has its own shining lights. All I'm saying is from me personally, and it's not an ECOWAS position, it's me, my personal position, observing Miakosu Ghana over the years as an election watcher. Say, a binimu to me declare results, and I'm sure somebody is listening by now and say, Akokwani do say we be paying. Let me just state for the records. In 2016, I never declared any results. All I said was that as far as the presidential vote is concerned and the votes we have collected, we seem to be in a comfortable lead. I never said we have won. I never said we have won and somebody has become president. So let's put that in perspective. And maybe political parties who collect results, no problem. But say, we have won. We have won. Then 2 years down the line, we got caught. And I said, what by we? Now, the one case we two and Tuesday, we got caught. Now we need figures. Now we need. So, Saturday now, yes, a declaration. What was the whole idea? AMANFO, people died. Now, all I'm saying is that what we want going forward? There's some radio stations. And we have called the elections. Who gave you the legal mandate to call elections? Radio station, how many correspondents do you have all over the country that you say you can call elections? Where are you picking your figures from? So all we are saying is that if it is a law court in Ghana that are mandated to adjudicate on cases, then it stands to reason. Let us allow the Electoral Commission as the constitutionally mandated body to declare results. When they declare we all have issues, we now take up the issues. But you go ahead and be calling results euphemistically, declaring election results ahead of the EC, I don't think it's right and proper. It's just recipe for lawlessness and chaos. I see. Enti eno ne ne wo hu ya wo se yetimi esua de free omo na nka me ba bibisa. That's my personal opinion, yes. Okay, enti na me bibisa ne awon so so kan ye no, but we yi ano. Ma me miss out the final question since yeah dwelling on electoral processes no. Sisi EC so at the CI for parliament. Wo hwe ni mu se sa CI for na e ba be guide in 2024 abato no. Significant among kwan ye befa so ye de Ghana card ba be ye prerequisite document wadwe nkyere wo ho ne sen wadaroma. Well, you know say before every election there's a CI and near EC I mean it's according to the constitutional what do you call it highway of our republic as far as about what we are concerned. Of course, the issue of making Ghana card the only base document for continuous registration throws up a lot of challenges. And then we know Ghana card the starting process no nipa in the war Ghana card. We all agree say the BIA nanti kono or chinabi adebi becheno. Yenina I say fata say ye work Ghana card. Let us have it because we need the data. We need the statistics for planning, for development, for everything. We need to have a fair estimate of how many people are Ghanaians. We agree with that principle. But if you're having challenges with the procurement of the Ghana card, I think it also comes up with these own challenges. The OPAC says a Ghana card in continuous registration. I think it comes up with challenges. For example, also we have premium centers. There were specific locations. Why not all over? If you want to open premium centers, then open it in the 16 regions. Why decide that it will be in some 2-3 regions? What makes those regions more special than the other regions? Other regions need to be their premium centers. So if your EU comes to what you call it justice, must come with equity. So if you want us all to have faith in the Ghana card and believe in the Ghana card, then spread the premium centers all over. The engineering say at least there's a premium center in every region. Why select 2, 3, 4 regions and give them premium centers and you don't give other regions premium centers? So
Yes, there are issues with the Ghana card. That one there, we all agree that there are issues with the Ghana card. Say our parliament, the debate is going on. Let's see how it goes. Okay, and finally, want to swap in chere wo mo chere say e wo say de no krampu kra na ye de eto aba no se na be ya we no Ghana card no e robust intinke en fan to aba no. No, any young guy about on the national identification authority no more here. I don't have a problem with state institutions collaborating. In fact, that is how it ought to be. There's no state institution that is working in isolation. So, pari passu, state institutions must function. I agree. But to say now suddenly Ghana card becomes the voter ID card, I think we should be careful. Irako Kuma, ye na si bibia ni ebesa ba nche biom. Ashidani would have a wonderful day. Same to you. Nti ye ni Irako Ku anyido ho ena ekwatwetwe enkomo no kane churchofo abedi echiri ma NDC amanyuku no ene wo ye kwankyerefo panyi no na da Atamils Institute no ano ene ne kwatwetwe nkomo ECOWAS bedweku a wo mkokọbọ wo mani akonhoma wo Nigeria abatfo no emu no na ono nso so eka ho bi nti humfoni wetwa kyerɛ yɛn yewie ne di nkomo ba komienu aka ho yɛnkɔ na de ubon krata no so yɛmfa ntoa so emfa emamo kwaku obo momiento aso anopa no ndu aba community na otwa aba community edumum kamedane no yɛmo bibia chema na kwa baba nkan 93.3 FM so de ubon krata wodo abadwa so na poso ene de ba besom mo medin edi kwaku anin kusi buadumene adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan odwene bone a bone ene bedi wachi kan me pa cho day break the bokrata enem de shase ne bana caption asema watwe ne kese kire se edi kan papa Ghana osra ni baako soja ni baako ayefe no ayi banni na yese topaye jina fra just asase so topaye bomb ibi ekunu ya enye asem kitwa daybreak the bokrata de won semaba ne yese awra semi eto banni bundase ena sawra wosemi eto no daybreak san ba man yese occupy Ghana enso ebisansem ewo efa public officers bill no occupy Ghana so ebisan won sem papa won pesom humunti nsem no bisa no mu bisem daybreak the bokrata ne nsem bi ode baye eno no anopai business founder the bokrata ne mu ensem abusuafo wono so de nsem awdo ndi aba no no de ndie eye adwadie mu ensem no pa na nani enso ewo ho anopai ne krata feto so mienu ene wo ba mane wode eye Dr. Ernest Addison ono eye governor ewo Bank of Ghana mfonyi e de aba no kire mu se eye ye maame no mu dwadifo no sa so mu dwumadi a wonum edie de boa na chese eboa pa maja oman so ekonkan pa ba no dwadie mu nsem de a ye nyina nim se eye ye maame no mu no mota so e de omo gimu pa ntia Jessica Krabia no aye na adwe so obehwe mau Edio. Juma na edin. Okay. The bokrata na poso ne to aso ejebi tiase. Business finder the bokrata na adwen woso no. Ya o che se dwadie mu nsem ya no mu didi nkomo a yesi India fo nso promote millet. Said wo mu di millet no. Wo mu so mu pagem. Oze. I don't feel na you. Menim za ayo. I know me de Burkina no. Matia yoyo kukuda. And ma dibida. Kitin. Ayoyo kuku. Mo entie no China of India for chese on be promote ni die no ewo Ghana. On Ghana say die di yendini te say die wi akofunu no. Don be promote ni ye dini more ewo man konkon Ghana mu. The anchor the bokrata nam de peso amount. Oru akwasi ono so ahoy Kwasi ahoy Ora kwasi ahoy ena ya so nsu nani abre papa so ye ranimate ma Ora John Dramani Mahama tisami kenye de Professor Jane Nana Opoku Ajima Infoni aba ena de Ora ewua daakun onu nsu infoni aba ewua daakun wo mienu
wo nya running mate na empempen de obemfu jena no poku adman na running mate na so mpenfo mienu bi nso pese wo tata no ti wo de wo mfoni nso abata ho the anchor na ebo saa amanie krate me to aso a osuafo hwe Ghana ensasensem so orumnyafo Samuel Abugina Polance Minister ochra DVLA Airport Company eni nyumakwa odro bia ya aban dia ana oman enyuma no baby a wo mo wasisi a ya adwuma no ye besesa wo mo asetenam say bia Ahenkan FM a ye betu ya free no mo dia ko baby foforo sa na Lance Minister ekase DVLA Airport Company eni enyuma makomie no bia kama ye oman enyuma no ye besesa ye betu o mo afiri baby o mo no akọ baby foforo ehun nsem kratai ediaba Dr. Dufo nso say omaya yatumi ye wo resources papa ye obi pa enua ensase ensuo eden ne bi agudie ye wo nneoma pa na so say ye nneoma ma empunto ni de keka ho aba no ayedin nti ochema o se ntimi ntina man mu emo hia buburo ndokore yen wo abre wo ayi resources we ni na nti waka che delegate no say badwemba ana obanyansafo yebunibe yenka nasem Dr. Dufo ena kasa asemi ya de anko de bokrata no ede onsem aba omampani na nado dango gufo adonso ede adesede ama diplomats asema okani na se wo momwa Ghana ewo 3 billion US dollars busia yekopa free IMF no na nado adwanto ankrofo bi se wo momlem na momwa Ghana ne yensan kasa abusia no ansa dia baby ekeka kwedie aye bejinsem the uncle the Bokrata munsem eno no the new crusading guide the Bokrata no ana mede enso etoaso ede amamo na wode atudwa ekire mu se okopie mu enso so ewo eye bokoa ene emabunu mo no mo ene asam no kaso mo ne ndi samanyokuo no asesa pije no na wode eye Endi samonyo koni pempen tutinani eye owura Jos na se dunketia emfonyi na de enso aba eno asem wo chemu se katafeto so miensa eni eduso wakuchiri nsam no people ede agu na eye occupy Ghana fo ana wonom so de ensam enam enano pay omode nam eye the new crusading guide so ka kire aban se won hwe na enei wo momodia na public eye officers bill no 2022 no woni wudwuma ai wacha no woni wudwuma pa na ehu ehia wase wohwe na eno so yetimi enso so ema yensa ekante wasem da bwakatai enso abo amanie na owie ye no otem se aburu hene enso se na me ne okasai eja wo hyefa eno eyefa etoso mako eye aduasa enum 35th anniversary ana chese o hye ho efa no so ode wasem ede ato da Bokrata yi mu na eye Northern Development Authority wanum so onza wanum boss fo mienu bi omo nsem bi apieye ayese omo so bo ketache dwumje kaka no pro bi mu a anam so kura ma eye mampanyine ajom di bra fro omo nsem ono wo che musa asem no eda court e wasendi bia anti special prosecutor Owura Kisi Ajaben na dwuma asori ento wase Nyankopon eye adoma epo bosomi ni mu no ana mpanyimfo yi wo mo so befri ase na omasem no ye die tie nwasem so the new crusading guide Bokrata no pay wa boy yen amanye enso ewa ha na ose Ghana aban lawyer panyini a ono sanso ye osoafo so atentere na dwumadie ne ntoto ye eso mechira attorney general osanso minister of justice Owura Godfrey Dame some no kase chese ya bona baso so ope oswafo a na dwuma eso ani pa na obon wo moden pa afimpiro ni aduonu mienu mo no omode ama no omse wono ene oswafo a wo bo adwuma pa eche ho asem so the Bokrata yi achirim the new crusading guide the daily dispatch the Bokrata mu nsam nam de to aso ne bana caption odia ba de watwa ne kase pa ya all kan was medican eye Green Ghana project 2023 omanfo beka ya be afimienu ede bakuko mienu nie ena abani frase se ye bedue nnua ewo monten ti wo mutudin se Green Ghana bakwa ba mienu aba de toso nyensa enie na no na Owura Abugina Paul ye Lance Minister kire se
2023 wo mu hwe no mu say Green Ghana no wo manuanua akra no na nya empim du 10,000 wo mbedua ewo Ghana kusu. The Daily Dispatch ebo ho amane na Ghana obehwa yeni na ye ba beto nyoma odo bia edandi a eche se Ghana ya hyenso die nie ye Ghana flag wo ho, coat of arms wo ho ene de ke kan bebre na ba ku coat of arm no ye say papa o designing coat of arms no papa o designing ye fe no Mr. Amon Kotti ono ne designing na ene The Daily Dispatch ede ni mfoni aba ene ye say ye onwoma mako be dunsia bia e wo so hu fa sa papa yi hu e wo so hu fa no say coat of arms no say edawatade ma tumi ewom no nye tumi ketwa say boka achi a echinse de ode Yesu Kristo sticker atale wo say efamoda ho a eda be asase so ba enkan enfamabo a enkan etutu nua enkan coat of arms no the coat of arms no de tumi wom papa enu nti no mampani nua mawdo bebri ho no ma efimfam mu no ena abehwe aposifo na fam omobo sojafo na fam omobo chesa ban nyuma no e chese coat of arms no tumi ewom nipa odizane zo nima school for wundie ye fe no Mr. Amon Kotti ono ene design coat of arms no ye senior dunsia bi won ma e wo se efa papa hu. The Daily Dispatch ene de abanti pebito ne kotumu nchine Nigeria omo Naija oga we dey go na wo mabato no kwaso no bi ta obi ani so say oga na why they give me slap like this or they come up for there you know say be election and king na echi no. The Daily Dispatch edi enyano naba say wo ma yi omuti some person ye mampani e wo Nigeria abato emu no ezunzanso na ba onipa odi kan ye se onya empem enwotwe ene achiri 8,805,420 onipa otoso mienu enya 6,984,290 onipa otoso miensa enya 6,093,962 onipa otoso 9 enya 1,496,671 okeka nipa 9 die na boma omanfo a eto aba nipa 9 pe no eye 23,380,343 ana woma eyi omuti gina abato no mu eye makomako dun wotwe 18 ti Nigeria for de omudi akogu sei aka Ghana 2024 enche obetina mesome bobo ni sei ya amount. The Daily Dispatch anopay na the Daily Statesman enso ensema do de abanie na the Daily Statesman den sema do na so ena de aba na ode eye ohine pon bi fonyini ade aba wo kire musa ohine na wo kase kire musa se okopie mu ewo eye aburi eye botanical gardens na wasi isi anu de ese de ese bi aye no enso ani kura na ewonom no eye biaya ye de eye nhwiren anase flowers ana afe eye enua yade asiesie onum kama nti wokọ onum atumi say yes emu ya kama pa enti anu wasem na woken aburi botanical gardens anu wasem opanyini enso kire mu say isi anu ko wese do masem aye wonum a won hyada enye febiem si etwa obi man so de ba pa bo se yade aye design no yade adro akoma ne de bia de ya akoma de ato na efe pa na enso wasi si ase do ma ye bia ye wonum no aje se wo enhyada endi enye ni ebiem na eno ana wasere se benfo nhwen na omoso emeye mwa se de be ya bia ye wonum no ebetimi so asa aye anika bia ya amanfo be pese won be ko na ja omso akwa adwo kama owie ya no ana wode aye Dr. Patrick Kuma Abuaje a wono enso etua aye Ghana Health Service na anu enfo nyini ede aba o kire mu se aye Lassa fever no sam no ekase osi cases no egusu a ekosoro osi cases no gusu ekosoro no ebebo amane ese ene cases no enam du 9 12 14 cases ana omo chese omo enya new cases no mom na ye 12 no na eno wasem omo ede aba enti eno no tisi ano so ya sha yebu nkonta ni ya sha yebu nkonta de ye be ya se aten won fan no
yɛte ho fan no so dia na sɛ nkrofo ko aso nkrofo be enjoy enche kura eti no wasɛm da boka tai e de aba na ɛwɔ kyerɛ mu sɛ APC Nigeria omabato no wasɛm na wɔkan yo wɔte sɛ aba na wɔte so no sisi a wɔ break 8 no aba na nya break 8 no nti ɛno so wasɛm ɔde abati ɔmanfo busa sɛ break the 8 wɔ Ghana no ebetime ayɛ adwuma ana yey APC abrekiti Ghana APC no wɔse hafa na nti ɔno so yɛ hwɛ so obetime abreki ana wɔte ontimi breki a ɛne ɔno anasɛm ɛnwa asɛm de boka tai ɛde aba ɛnso ɛwɔ hanom na we kura de ɔde ɛyɛ MPP amanyoko no wɔnom kita odie kwankyerɛfo panyini owura Richard Ahiaba emfonyini kura de aba ɔno mpo na ɛkan wɔse de asi wɔ Nigeria no ɛno a na ɛbɛkɔ so wɔ Ghana ha na yɛse break the 8 agenda no atimi a chart na to kama yate ɔno so ɛdeɛ ɛno no na saa so no chem sɛ ɛyɛ kushagu anade chama Abraham edin bi wa Abraham kushagu ana afa ni so sa no na gunu wai kushagu gunu wai no you pronounce it last word no what say more last word no more last word ne dia ni o asema ne tanya bia ni o de say ayi ba kwa wo yi eye BOK enti senka wo kan no sene etie na ka be kan sen dia hin mimi hu oho BAWKU boku no enye boku so hu boko enti sa na pronunciations ne tie ye wo ba we mu dia different yo wo dia kusegu ya wo kan ho asem yo gu say you on man ye wo pronunciation ye wo enunciation yate but we dey enim dada nti ne ye twu protest we nya do fro we enim dada kusegu dey kusegu enya ayi honorable hwan ni kusegu ya pie kusegu enya ya pay kusegu dey no ni o we spelling different spellings we dey anya youth no association youth no mo kuo no kusegu youth enti gu no ya nti gu no sara dey Kuse youth. Already yangu for Ghana. Bao. I didn't try to say you born no. Ayaka bi a kire wo mo. Oze. Sam George. Akika bi a kire wo mo. O se onkoti a o mo se onu no ateki size. O support nkrofo bi elo se na me ningo prampram ahensem kura enyama kono a me nka bi na mo ayi se bokuo se he mo hensem na me beka bi mo am problem mo hwe na mo deal with asemu amu nyai sa de no elo na sa bokuo so de ekoso no nye o bokuo no ela me ka sa te Ghana Max ede be kra na ye adwene ye ho antokwa ni aso sika emu kra nonso asembe ya so na san de aba mo ho no ye de be den be patantokwa obekwa ko bi se mo asembe ye sia confirm bi na ayira odwene ho a won ti ase the 21st century David the 21st century ntokwa ko bi se mo ade be na asia kraman yes obi kraman we just adie no obi achobi aponche kokko eni hwe hefa adaye obi ade do obi girlfriend antem che trivia issue bi a no mo ko ho already yagopo ya asemu edi na kura asemu ni eti ade chibama the daily statement the bokata no ensema do anope ode ba ye ebi eno no dem dey to so the daily satellite the bokata satellite ba man yesi o mampeni dada John Dramani Mahama wọ́n mẹ́ yóò mú tí wà fí mpiri ní ẹ̀dùnú náà nọ ṣe náà kẹ́nsẹ́ mfata ẹnu kan sẹ́ nkọ́ yìí ní tìkura ẹnna ọmọ atwẹ́ díẹ̀ ntí a. dẹ̀bọ́ kàtà bẹ́ẹ̀ náà ọ̀nà sọ́kọ̀ kẹ́bi nọ. dẹ̀bọ́ kàtà bẹ́ẹ̀ yà. ẹyí satellite. ẹ̀rọ ọ̀sẹ̀ ní òkú àti kàwọn ẹ̀yìn. òkú ayé John Dramani Mahama yìí ní tìkura. ẹ̀dùnkà wọn àlẹ́ yìí ní ti. ti wàtwẹ́ díẹ̀ ntí a wàtwẹ́ díẹ̀ ntí a ẹ̀wọ̀ sẹ́ o kasa eno na ehwa dia krata we na ehwa dia Ken Crunchy won yeah I think so Ken Crunchy no ho
So be a omena so a no be akotena din na o dwene wo ho ken kranche sanko ko pempie di amfa e wa blikuma ho ba bi na omo se dan ti o atwe de nti a o kasa no oh okay nti no se pekra tan bi to no tumu nchine ubehuru de nti a na sesi ebi obi free ebi a owo kusia ana ebi owo o ma wo local places no eso mu na de o mo ni chen kran kopre MP se e hwa na o matena nti etumi ya adwuma sa ti se we say me won kan ka betimi akọ free odan but MP Ablekuma Central yes ana me ka say me say me won kan ka betimi akọ ayi me won kan ka betimi akọ ayi leje kuku metimi akọ gina wo kro aha se e hwa na nkrofo atu ayi kwan akotena sa na ese ba bia watena me yehu no ana ye constitution so kire say wotena ba before I think say omo number of AEB yes wotena hono ma for sa period na obetimi akwa kogina me ato so aba okay tie baba jama ochuko baba jama akọ ayi nima konkran so odibi wa kweti ha era okodibi wo nima nyo na nima na befa say dey me kan say okodibi wo aseda ho twen no oh yeah o say nima ho de nima ho no mo so abrabo na yete say de amo so muti ha mo ye ye de sabiu hwan kra bi jira e be hye na yi a sa na nima ho no so tie campaign card kra bon be to eno be ma Francis aso ayesi Francis ben ya na ono Medina on Medina na we ko so sunu o Medina yeah we so ko nima side ho no okay yasemo aduru me so say kwa say yi for ensem no so mate say bi mo resign am nyina ko pe bi edi na say some judgment the officer ko bi a say bet ma ye ni mienu nyina oh da bi tumi nya sa odi ayin kan pe no betimi ayi mienu ni nyina okay that fine odi ayin kan be ye MP asan ye ayi ensem so as ye wa ko ba na wa do ina ha wa usi ye onuama from beginning na okay ya no ko ba na wa no wa be typical example yeah this go dia nkan be posa so ha o ko ba na wa be ko be don ma me o be don ma me so yi na she o dia tna o ha akere ni kuro yi mu hey oh aswala pa we are not got to machine o ko pesa no uga dama za ko pesa no ya kwa maso ni onabo MP oja nka kwa mi ko kaza ala bona jana no ona bona ayi mo ya ndan ya ben sa do jina court papa be kasa asase esesa uja botre na bibia nyame on se tumi ya de mawa na enye se ya de mawa na asase na beti on se enkro no dos weji se empio ye weji yempe weji on ba ko fo ne sansu nyame ni kata wa sansa de beni wura ma empio bubu be bebre yempe me odi anka ke ba na so esi kwebo me senka radio ye nyai ye fene ne nya no po a ye be kɔ na bushia fi akɔ ye na bushia penin we ne papa wo ha azie abushia penin ye ya ba ni ye ko sa me mo nu na mo kan bi ti ye nya no po e be kɔ bushia penin o di sika ba bu di bi o di bi ne papa so be se papa no fa so kɔ be bisa no ne papa be da ni pie by force e kwa obe ya no nye na mo onya bedi a enkrofo no hu omo oye ni o machiri na ona wayati yo mo numbers na shala wo kwai okay shala wo e ba yo o tunu koko she ni mo ana ano peja dana ko ano over my high because phone ni ho okay obetia ni o ya tena ho okay be mo ma so ai sikuru a omuni ba do se no ma di ayi api wa di mo busuafo nyina ba ya ni apebe bia bobo bia mo mo wuram na ya odo pe be MP be san ye ayi semtroni be yen French practice yes eye me be yen semtroni ba se ne na afi omu wi a no wo de watare ban wo katwiwu a no
I say mu. Yeah, Jumawe. Honorable member of parliament. Honorable. We didn't come here, boy. But I don't come back to parliament. Oh, back up. Fa the worker tare de aka de Jano. O ka ko de Jano. Emudo. Peter we de nka nko ho. Fa no ano na ye mpo ha obia. Say afro no de ba. I say ye pese ye katwi wo parliament. And ndi okwa be ka. Nte agenda de ye eno yanka wa. Ye pese ye katwi se de bia bia ye kasa. Obia beti ase. Na si twin ne ye beti ase. Se ban bo so betumi ye be ye be kan simple kra. French ye be kan, nimpale poi. Ye be kan, enkran ye be kan. Ndi enke be kan. They carry you down parliament. You yate. It did daily search like say my how my baby no be dey. O be talk go be. They are no aye na ben. No be che. The politics we Ghana how party asemo. Say papa yo jane baby kure yi. Wana. Sir John. You know Muhammad. Oso say baby. Ne Jubilee House one kan kira me. Me abeko fama no. Hey. San ka dia. Na le dia da Jubilee House ho no aka. No ma so da. On kan kira no na. Ma say trouble do. So why dey? Omo twabore no. Omo nya botre. Oni me ba mi ko ya de bia ma me ba. Ko ya de mu. Yeah, say mu kweku ayi. Agori pa. Ai. Enti o tisimu e. Mi tisimu. Na onkomra sa. Aya zebu enne ma me fa daily graphic ne mra. Na daily graphic da ubaka ta no, ono so kire mu se ono de da bia no kwasem no. Na wo hwe na woda na die se de be ya. Ghana fo be hu de ekoso e wa ha. Na Terminator apie mu ha no mu. Wagine soja atade nka bupuni mantam so afọ Henry Cotti. Ene wo kire mu se operation clean your frontage no. Isi ade akwa pie mu otema. Eho no ode akọ. Ene eho no de masa isi ade wo so udi agro. Why you say fimpa na be mana dokro Ghana pa de a. Ene ono so wontwe mount. Ene wasem ewa ha. Sanso ene na nadu dankwa akufu ado. Ka kire Ghana fo nyina se yenya rihye wonde nkurahye na motivational speaker no pa bia na obeka bia kire yen. Wase mo nhyɛ mo hoden why mo nko sɛ na mo nhyɛ mo hoden na Nyankopɔn yɛ adom a IMF enkitahudie no we bebusumi a yasim nko ade ɛkɔ na wie na IMF for this kanaba nti ɛyɛ abotre so ɛna ɔno so wɔde aba ɛwɔ ha no mo na daily graphic da bɔka taya no wɔkyerɛ mu sɛ cyber crime no enkɔfo maako bɛ sɛ du mienu ɛne ɛsa aso wɔ ni mu ɔmote abɛ fontentan no so no mo se some voice no mo de dada nkrofo no mo de ji nkrofo sika ani ade sa nkrofo no makomako du mienu a police for team abɔ modern a ɔmakɔ soa wɔ mo a kyese wo kyese wɔn ma bie ɛyɛ abɛ fontentan bia wɔn mo de nam so mo de ji nkrofo sika nya kwan paso nti ɛno ho nsɛm da bɔka tai enso atimi atabiri ɛde aba ɛnɛ anɔpɛ ya kyese no so yade emu enchirimu ede ama wo na aye dom keto amra se badwafie ano mo echiremu se yade Ghana pa be Ghana card pa be yesisi dua se eno ebe ya dansedi a ebe ginam so ede adanse ede ama obi a wadi mfihye adum wotwe no opa akonya se wono so edin beba eye abato nkrata mu ono wo mo kye so mo do mu mfu aso te ho asem da boka tai wono so etwa ho mfonyini enso ede aba ene anopa ya kyese enye adeketoa daily graphic da boka tai mu ensem abusuafo anti kwaku asi ye mo me pe Ghana MP on voice de obewe me pe Ghana MP obetumi asore agina o parliament akasanse mu ebi okay odi me nti nyansa the honorable member for Banjul South. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I think looking at the Honorable Minister's statement and looking at the budget, I think that our government does not love this country. They do not have the feeling to nurture our children in this country. Honorable Speaker, $6 billion
in salaries alone, not in administrative cost. Honorable Speaker, and we say we are a poor country. Honorable Speaker, the median age in this country is 19 years old. We should consider the life and the livelihood of our children. We should be investing in education. We should be investing in health rather than paying ourselves, feeding ourselves out of the poor people of this country. I will start with this August Assembly, Honorable Speaker. Honorable Speaker, to see the salary of the Honorable Speaker increased from 658 million to 658,000 to 1,560,000. I feel ashamed to call myself an honorable member, Honorable Speaker. I gave myself for service. I did not give myself for the poor people to feed me and my family, Honorable Speaker. When I saw this, I felt embarrassed. I did not want to come to this budget session because I said to myself, there is no need, because we are just sharing the cake in our pockets, going home, feeding ourselves. Not only that, but to see the responsibility allowance, the residential allowance, the roving allowance, and all those for the representatives of the people. It is embarrassing for me to go back to my poor constituency and tell them that the meager resources of this country, I am paid that much at your expense. I took an oath, Honorable Speaker, to serve and to give back to my society, not to enrich myself. And even if I go to the Constitution, Honorable Speaker, it says that we shouldn't deliberately enrich ourselves and increasing our salaries. Ebias wa Canada. I had no better to say I know your opposition. It's a part in opposition. And I'm cancer answer mono. But I'm more bem with ya. Obabesio. Banju South MP. Honorable Fatamata. Or the saying Honorable Fatamata. Fatamata. Gambia. Gambia. Oh, okay. Oko is country bi omo MPs ni man mu do so chain mema no. Me refi sa country no. Me refi. Omo MPs ni man mu do so chain mema. Because Africa countries ni bebre so Africa countries no. Dey okay because baby bebre. Zambia president mpoda no brother say V8 baako. Betumi asi toilet bebre. Ebi won so ya na ntwato asa akeke. Ba ebi eno kre. Ana me say obi wo hono ma to asa akeke o boni nsem o kam ya boy ye nsem de ama. Oh da bi no ma bi sa me hu ni sa. Obo we na asem na wo. Ani ma bi sa me hu ni sa. O ka kwa ma ya boy nsem ama na. I think say or make sense. I think say the sense you will make, but how are the people will benefit from your sense, you know? That is it. Now, president also can one kind of trial. Or make sure that have to so no say no. Or the corridors of influence. Obetimi aka say nyame pese ye ni yensesa no. Into no any problem. But obi to say MP wakasa. But how many people ne colleagues you know? And o ne ya adwen. I ko ba say the budget no kra ba. Eno ni asem no. Ye montungu. Eno ni asem no. We cry si onya akudo sore kasa e cry si kra. Enkrofo ani chi omubu no no. Is that idea? Ono wan kasa ni nuanom. Usually bi. Enti sa na tie. Sa na tie. Ombe kan adwen brofo ba na Ghana ha kra ye nti ye mfa o man papa ho. Oh. Enti we are no kai dey me expecting say ono na kana ko make example enti me allowance we are meji me mpe monfa nko your money anu na ebia ko no constituency a show ho allowance na oji ni show ho da me che oji anwoma ode ye na me kan so oji a ode koye niam nti ko nya so fa so ho okay ni dia na wo kan ntina me ga say sem na wo kan no jenje be ko Banju South hu hia awele Banju South onko
Ya bi e kohwe wono. Na akɔhwɛ sɛ mpene de na di sika. No obenya na fufu. ma san koye so tiase a. Obenya fufu adidi obekɔ. Ko den simo kan dia no den. Me say ɔkɔ no obenya fufu adidi ɔwɔ no obekɔ. Fufu. Ya di nyangu. Ɔdi fufu beja wakɔ. Fufu. Gambia mu ndi fufu. Gambia. Aji say bia akɔ pe banche. Wo akɔ noa. But say bi omo ton ne de. Ahwe omo betwa. Omo toba omo nton fufu. O yam be se o. Se obi ani no kuro mu aduane. Obekɔ ndi de be ma on ko Nigeria akɔ se. Nuane bi obetimi adi a. Ntimi eba. Ya ne fancy ana. Ne aye ne. Ana ma fa Ahenkan newspaper no mra ne enko. Sa. Ahenkan newspaper no pedi ode baye na krata di be ye paper no nwumako ebo afiasene eye Cancer Company Limited achimdan eno Wokia station ho a na ozimi kan just go sidan na wi a open chance aboso de mpa de enye tantan de akono ana opedo papa bi akromfo mpuntumi mbowrem a eye Cancer Company Limited bomodiane ndin sa so achimdan Kia station na omwa ena nana Kejasi Company Limited onu se wu besi dan no iron rocks cement ana den binding wires bomodiane nana Kejasi Company Limited ending sa so onu so achima sene opposite Akim State University College ni pe oni ni nsa so na wo momwa usi dan na wo boso Cancer ene nana Kejasi wo mo na eko Ahenkan newspaper de ode aba ene se ya se Lassa fever no ya de said ye tenanti Ghana Medical Association for A2 say yemfra sensation nose mask na no na for nose mask no sa nose mask ne de eni ho kwan kra se obi na e ka cho se on show kiti o o se de bia me ka se o kon se we ni said ye tenanti on se we na akura janan ene ne dwonso o se omo kan sa ya rewe asem ba ye no tena ke nya bibia se Robert be hye honam na e ma me kai time na ye wo kantamanto no omo atena kantamanto aton ade o kantamanto dwanimu no ne american yi omo yawe o pe ba bi pa nkura ewo a nkura no tumi hu akura bi be ka so ye kusie yes has kusie o ene ba bi bebre kantamanto apatanim akutu de no mudi omo ye kese san no se kwadu no ne niema no ne omo ta ton wo kantamanto dwanimu na nkasa no kwadu won na de Lassa fever ba no ana market no mbenya yade we bi pa o era America no ehu enti wankasa won so obo ho ban nose mask ba ya hyehyehye yi eboa e ma sa akoma ho nyare ne sa inflammatory disease eso tie jeni ade na yen koso ane yen hye ana ya wezu na ene horon sabe nampa ene cause unim se akura na obetwam no wadun so fa chense omo huhuru brom de atumu no enti awrawro no beboa papa awrawro no beboa se no so covid na ba ya se eboa te den ayemutuo ni den eso anamba dari ya no ne corridor ni e kan ho no ene hu pacho bon ba ati na Lassa fever onye no ni baba akura wo eni kwa se ni yi free akura omo se akura dwonso ene na janan ene kowu mu a yes unya e de Lassa fever no ba ai I think say covid in share na ni kwase ki yi free ho o se ke man wo ho a covid in share na menyi ni se yi free ho se eye wu individual no ekoye enyo shebim na mandate no o ka se enyo she but wan ka se ye free ho kra o se enyo she nti onto so e ba ye no ye adwuma na bo awo a ade na wonto aso yes anything that me my top you know no box no box 2 sham mi coatum 2 sham me ka ho ana 3 egum books azebu my top box ni dey see ho yes so as here o ton ba kwa boka but they say e hyewa na say upia because say wo ye ohoho a be pie Jerusalem no obi a hwe wo and so show feel comfortable we ban to me we na no so asika to no no space ba e say o chunga man ya ka to no kama exam to for ye interview no entesu an ko fu titigu yesu nyina fu twaye na obu on man ne kasa na numa tutu nti so bien na numa disi eba no oh me come here me say me job experience so as e dem me ke me boa say no kre obu on man na numa ntu so ntesi obeba no nose mask de eja ntesu efu ani ma mi ntesu no nose mask ba yi
ebe yi saa de ni nyina fi ho yes so as here yes e bi kura na wo de obi ka wo person ndi bonsa and oh a boy eno no nya space black come no utwam no se okoba se ohun da na ya kwa na weni no mo de for ka no oh covid ba no ya texa kasa no o se nose mask ni ntima humpo nose mask ni ntima humpo so boa no na mo ho yes o shawade a watwam din edin so be shasha space we be identify o edin pa enti obo sanhye na edwumfo ma no ntete so oyi ne bo no omo tete se omo to dia se wa ma na envutu abo na se omo to ni mienu se yenu 1 cedi ana se 1 cedi mienu ana miensa omo ya ba ku 2000 omo ya ba 2000 2000 ya dia no 20% na 20% oh ene kwam to be hui omo de today omo de today 2000 okay Centerfield got 30%. Maybe o say sa acha onye nu 2 benya pure baako ndia no ezo ni za ne faso pa no so faso ne dia hin acha no o kan ma scan do so acha no mask tin anim ai everybody nyangopon 2000 on said o kan no sablo obi adwuma wosin 2000 o kan no obi adwuma nya enkrofo ni mu pa especially area high omunim 2000 na we ne pa 1000 am just o boy ye no o boy emu oduru 2000 o so bisa 2000 de hin we ko bisa mu na je say 20 pesos me ba to Ahenkan newspaper san ba mane say Ghanaian historian bi o say yenyai asukufo a ye twe o ma so say o makatwi yenyai wo mo ana ye local language ni ti say ube ko school bi ye say akwada na koka wakoka aigbe yeso akokan kran yeso akoka twi yeso akoka ayi krobo o se sanoma no ye obi kan krobo obi kan ni krom kasa ye nya no oskum ye nya no he no obi ankotwe na so Ghanaian historian ena kasa asemo nti esku fo nso mu bo se secret nyame shawate obi okwa ngazada ija buza kwa siana ne mini odi machi miensa ye de ne konkran na brofo kaza ntoko ofro na onkasa riding awma kai time what is here hey you see or rattle who dare you to touch me hey please leave me alone leave me alone I brought tea and bread what did you bring hey I don't count kabi okabi awma kai time na co school or kede presby me name sister was watching Ghana asemu hey ai kwasigano simangana oye ne kwasigano na ya Ghana me name sister yeah who say obekọ no na ya atwra bo ho say speak english na ya atwra bo na hu nyina na kede me nim say dey sa na tie dey a first pa no na ye ko school anopa na wia na ye rane nti ya wia fo na ye pon be 12:1 mu ho na omo e beba anopa fo ne pon 12:1 na wia fo no aba na be take over be me nim say ya sa na tie dey a na oma twro mamunka twi minimi sister so brofi yente ye dey ka bi enti se ye bo edon for break na se ye kodidi saa no a si ye kotaduane aduane no so no ho no e wo se wokoka brofo because oma se that the senior fo ni bi no ejejira wa omo ready e ko so first in the next school na no there ya bo ye time no ma bo enwa konko no o kan twa ne dia se o kan ne dia se o ko no bi ehu adapa enti du ba bi me dane mumu o mbi sama za na me ne sister na me dey sing ye ko sa no a bo se ni edi nkomo bate wonte ye ka ye sinisi so o ka akoto den mrede o ka akoto den no sister o ka se hunu no I'm so be abeti no anya. And you can not it. Hey, so my practice. Hey. Okay, we don't mean. Hey, you ready? Ya ko ya ese. Okay, okay, Umi wa no. Na nje wo de won fa na kasa no. Wo ka wo sinisi su da wo kasa wo wanum. Ko to ati.
Speak English. Uko square speak English. No for no ya ding. Ya no ntimi ntam. Etam na to fam. We nyina. Uko class ne sa da ne che gale na ngoji nso a. We ntimi upie metumi de atonwuma de yan se de kire ni. Ade. Akonfo pa omo de ahye nipa no. Mo experience ne de we nyina. Kai ntimi bi sister de ne ya kasa ye numu. O ka wo se ni siso. You yambo. Na so ye bi amba. I thought you said this. I said okay. I don't go. Why is a robot no? Me come it now. Was that the Babaka Guasum? The best of Cabia was so patrol was a numa. What the damaging and palm when we say. Okay, yes, on Yako. And can you super moon or yes, Kotoku Royals and Ra? Woman bring Dreams FC. E kama akoma komiensa Dreams FC entumi antimubi ntiano Kotoku Royals 3 Dreams FC 0 mumose Kotoku Royals obebo enya okay so say pack ne kosi enti eno kwa maye energy kakra na anopai akuya sonto se mu akuya sonto oye adwuma wo Accra FM wasiri asu sa asiri asu brofo no ho asem na ye ka wasiri asu akuya sonto oh dia okasa 0 but me dem dani mum dani mum yes yeah dani robot I don't so dani den me ana de not kakra me science me apu me dia kakra ade ya me kakra ala kakra me dia la me kakra that was good here day DL ya nazare day die for the check ko na mini kameba before kwala ya wase he plus before kwala da wase ha no o katwi na me say kabrofo afi na hwa ye brofo gani na ma wa ma school ne oya nzaza odi bibia be gina no so se kunu bi afi hwa ye di obi akasa na me say ebia wo katwi wa no de say speak English affair how din no baba can bro for no ama me gina over 10 minutes omu bia oh god mo dey school my brother power of English I tell you Ebeka one what to me say o te parliament o si nyansa ni mi dia mi wo bi pao don kasa na se ne me ya me canon no me say MPC ni bi brofo nti no mo nkasa no na se no kre ene no kre obu level no obe 1000 say omko committee level no committee level dey obetimi aka wo fee ba we na aso kamle no plenary hono hono dey brofo ne yeka za dey pronunciations wo say uhunu tenses verbs nouns so that dey wo say uhunu sa ne mane mane nyina na onipa yi hwe no no nanu ntimi ntam bia no ID oti hode bia no wadwa you know o di bia pa omo no tumi jesu pa on dia ne dia no edina za brofo na eku omanfo bi wo Ghana papa ena ye omanfo bi nso ye wo Ghana no die mi kenso anya ya mamre no eye bi mu ye a omo ye Ghana fo obi man so ne ha ya dia brofo no nye o ekum ye o you get it man brofo no eku ye wo Ghana how but ye hunu ba utu kwan ya ne ko ye oye ba de te Ghana anu ma wo se brofo ono brofo beto aduane amuadi ba ko pie mu abi agi se wo ka na no kra se obi ma so kretimi nto aduane Messi na obekọ obi so ante brofo ba wunya akwanya ne se sua enfe ni agro na wo sua no de ehunhia ehunhia and ye kasa bia obenya bia onya akwanya se osua ba se nka parliament se omma akwanya na obi afili kasa wo betimi aka ye so mo interpreter ho ana mbo mo ni emum na oda oye den da bi onu na ya for GTV for de ho onu onye mum o parliament onu so kire sign language no na o kire na so onu ntimi obi tinkan say ti said agrada mo wo interpreter si o so mo fa bi yes ene so do do yan za no ma ye no kwaku da ubon krata na si
Maybe I'm going to know. Mami si anche mo pi. Something ya kan. Na tuntum akoma ya tuntum. Tina ma me kan zem tuntum. Na me sma che tuntum. Baby a ode akofa no agrada ho no. Yempon ne. Ina no bongana. Mami na si. Tumitu ina no bongana. Angena. Oh, that's how we to be. We see the ngetwa. Don't know your Ghana he be. I say our friend is saying. Mami wonya country pa ba o. Me come kire o. Owu ko ba bi. Country be kwa na mfanto to no. Onko country ben. Okupie Nigeria. Anka se mato no. Igbo. Ni tiri na yeyi. Eno obi pie o man a yesoso sebe enema an hyeda ntwa yie so bibiri. Anka onu se nkina so. Microphone onya mfiedu o chubi dia dance. Wasi munye microphone free nsem. Ene bu bia sumpe. Mebu bia sumpe. Agubi so na we Jessica. Ose me free me krom ba Jessica na mdeba ose ko. Isi wadani se go comedian yo so ye dey you. Emperi for siga. Afinu no fo. No dey video so fu mu a. We say ba agubi dey onu so twinu ntimi nka. O man is can order na say na chino ntiminka o se ko tutu ya no oba ba ko so kan kra say madam tutu ya no oba twa so ya inkran ya we kan oba ka ma de ache kra me so o tutu ya no oba beji but e wo mu se ne niam ne bi o ye ne esre but e wo say Christian council wo Ghana ha de a o mo mpe ho asem no o mo nka yes egu omoni mu ase ya semu egu omoni say we akwese na penity fe na nkoda we na nka Kwaku mami na masene ja bre no emu atwe pa de ubon krata mu boso na busua no na atwa guo no nya bete ye betwa ye ho aba ye ba ye de aka nyina eto aso tiewe ma ye ba sisi ya Say your case Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo ni peduam ne yeden na ne senti wo tadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o don the fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese meme se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na be kanfo ne aye wo me ni peduam no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na da treketo ase biagumu wa twanseti yanum wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata mo monufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no enyo mo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nya. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. Every first sister banchinya. Ejana chire. Abofra no dia wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo tro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra no ya dachi o. BC so hwe omo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na just see me ne work say no. Womo bia admission na womo chi mmofra no. Form 1, Form 2. Konya da ho no mo se see ya make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe apa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Kwai bia school be ma chachire for me for so mmofra na pass ne de. Womo be ye. Wo school fees so de ne border from boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma want admission. School fees ne crowd here e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be kire mu. Ewo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim go krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Super some cement and superstar cement and it's here Messi for the contractor for you to aguso and some cheese enterprise and a cover cement in Ediaba and to your Messi we a contractor will be a project beer and super some cement
any superstar cement and no necessary water and 1 day ni grade no a 42.5 hour and 32.5 hour na so koto superstar cement and no see 32.5 n Ghana nyina and no penny cement a 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina a some G's enterprise and na ko fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby enunti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton no some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mebato ye da sese watwen am yakoto enkra abahye ne nso ma chini dwumadie no edin ye to aso na fe ye the big interviews ni nyina de ato aso de ama ensem bebre no anso ekoso ewo Ghana hanoma wose ye ma ete at exactly 9:30 am enne yesaka simane kakra bi ewo Volta region no kanima mpani John Dramani Mahama pau ne campaign no ho entoma nti ya no wahye ne nso ye monitor ne yebekoso wo ho no nso ye de na ebemma Amazing Training Foundation sa no pay men kan kire wo se tapping time organic weedicide fish farming send ye ewo after wash parazone shower gel floor cleaner ena opese usua ne ye biodigester said ye yen enwa emire air freshener ointment and waiting so liquid soap alata samren said ye no azuma twere said ye no oba Amazing Training Foundation ye becho said ye nyina na onso so wetumi e de akobo bra nyankopon ya adomo a memene da idi animi memene da idi animi ye enkyerɛkyerɛ dwumadie ne bɛkɔ fa ho hyem unya MFA forms are still anu akonya ne da ho 50 Ghana cedis 200 Ghana cedis aye training fee wo ebeba befa nene ukukosua ade ne bia ye bema wo certificate and a manual ebe guide do 0244 85 8110 0244 85 8110 and a 0544 044179 0544 054179 eye number obe frena yetumi age woso Jubilee Hospital enso sai anopai yenka wo mo ho asem emfa enkyerɛw Jubilee Hospital say apomudin papa na wo pɛ a free outpatient service de kokosi wani ene bi hawo wo pɛ sɛ doctor ehwɛ ma wo ho tɔwo a mepacho brane enhwɛ wo ba yen ho a ye wo facilities ni bi wo ho no mo a ye begye wo ato ho se ekoba se eho ahia ye nye wo nto ho a ye begye wo ato ho ne nya abotere na ya dandan wo ahwɛ wo akopem bra wo ho beto ansa na wakɔ ye wo private rooms wo ho sanso so ena ye wo public one no wo ho nti of your choice ne wo pɛ no na ye de amount ye wo lab nso wo ho no mo a lab test bia doctor a prescribe amount se kokoye no mepacho wo ba yen ho a ye behwe ne ya ne kama de amount aduro bia nso eno nso ya twora amount se koto ne wo pharmacy wo ho no mo aduro bia wo nsa ebeka bi ebia na doctor bi nso atwora aduro ama wo baabi upi bi ato bra Jubilee Hospital wo nsa ebeka bi wo ho no mo antenatal care eno no ya pemfo ne dia postnatal care eno nso so ye omo awo awie weyin no wo de oba no beba ho ye wo theater surgery bia ye se kokoye no oba yen ho a ye be ye ne kama e de amount maternity nso wo ho nti nyankopon ye wadom na osye wasomdie mu a bra ho no mo na yenya botre ye ntwa wo scan nso so hwɛ sɛ onipadua no bibia de yi anasesen na etie mema ne check wo mo prostate na aboa won sɛ chimato bi wo ho a na animu no ano omahwe aye ho bibi mepacho wani utumi posa
ɛtu firi hɔ a asɛm ato diabetes ɛne hypertension so yɛma ho adesua ɛkwan a bɛfa so bɛdi w'aduane ano mu aduro na ho atimi atɔ kama canteen or Jubilee insurance yɛgye national health and a private health insurance ni nyinaa ɔdan boaboa mantra bridge no sɛ bɛhunu Jubilee frɛ yɛn ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ number a wɔbɛfrɛ na yɛtimi agye wo so yɛfiri hɔ nom a yɛbɛsi dan ɛdan no nso yɛsi deɛ a ɛneɛ na ɛyɛ Samche Enterprise ɛna ɛwɔ sɛ yɛkɔ Samche Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛfiri cement iron rods ɛde bɛpem nadoa a yɛde bɔ dan so ɛhɔ nom na ɛwɔ sɛ woba san sɛ woba hɔ nom a papa no ne nyinaa wobɛnya bi wɔ hɔ adwumayɛfoɔ no nso a yɛafɔm adwuma mu no wɔn dwene adwuma no ho wɔn atena ase ahunu sɛ daabi Ghana ha sɛnea system ni mu ayɛ den wobɛteɛ yɛsi yɛyi wei adi wobɛte yɛsi wei kura wa resign wobɛte yɛsi adwuma no kura bi ni hɔ yɛ lay workers off nti wɔn nso ahunu sɛ adwuma no a wɔn yɛ wɔ Samche hɔ no ɛno na bosome so ɛma wɔn aduane di nti wɔn mfa ni agro wɔn mfa ni agro kora ɛnɛ Ghana sɛ deɛ ayɛ no wonya adwuma na wɔyɛ mfa ni agro nti wɔn nso mfa wɔn adwuma wɔn yɛ wɔ hɔ ni agro tu bɛkɔ no wɔn anim sere ɔmo abotrɛ wɔ ɔmo customers no ho ɛnu mu di nkɔmɔ kyerɛm sɛ okay mepakyɛw cement no wopɛ dodoɔ sɛn na ɛdeɛ kora na wode kɔyɛ ɔsɛ wɔyɛ bi a mekɔ akɔyɛ wei mekɔ na afei ɔmo mmɔ wakwankyerɛ so ɔmo saa adeɛ no ne nyinaa kɔ so kama adwumayɛfoɔ no ɛwɔ Samche Enterprise no wɔn mo dwuma a wɔn die ɛno no mepakyɛw frɛ wɔn 0243 58 3190 0243 583190 yɛwɔ Amantra Wachi Junction yɛbɛn ɛyɛ Dukes filling station no onsa brosan no abisi wɔ hɔ kama no woyɛ mason ni nso na bɛtɔ cement no bags ne bɛyɛ sɛ aduonum ne neɛ ɛboro saa nso a akyɛdeɛ kama wɔ hɔ a yɛde ɛbɛma wo ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me yɛbɛtoa so ɛde ama wo na afei yɛde aseda ne bi nso so akɔ ama Winners Senior High School but answer na yɛbɛkɔ Winners Senior High School hɔ na yɛne wɔn akɔkɔdi nkɔmɔ akɔka wɔn ho nsɛm kakra de akyerɛ wɔn no yɛbɛtoa so na afei yɛde nkɔmɔ no bi atoatoa so de ama wɔn yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne ɔpanin a ɔno na ɔda Ayimina Enterprise no ano Ayimina Enterprise wɔn ɛna wɔn yɛ producers of Sobo Tea aka wasɛm aka wobɛteɛ mɛsi yɛde hwentia pɛprɛ akakaduro mako aborɔbɛ ne yɛde afra ɛyɛ natural wobobɔ bi boost wo immune system no ɛna no obi sɛ medeɛ mempɛ cafe mbɛ sɛ ɛyɛ caffeine free nto nso bɛtumi abobɔ bi ma menkɔ ahoma no so na me ne ɔpanin power no na ɛda wɔn ano nkɔnkɔtwetwe nkɔmɔ maame wontimi nka no pa yi Maakye Yaja papa na bibi abɔkɔ deɛ Yesu adom na onso e nyame ehu yɛ mmɔbɔ paa yɛn a yɛwɔ akyem ne mpɔtam ha deɛ ɛne ɔba ɔfansi ayire bi ɔba akyea se so aduru asenema nso akorɔ so kyea so abɛm mpɔtam ha no yɛn nyinaa wodi Sobo Tea ba ya yɛte sa henkanfoɔ ka ho asɛm no yɛde anigye asom wadaroma Sobo Tea no mo na moyɛ yɛyɛ deɛ yɛka wa ha yɛde akakaduro yɛyɛ hwentia pɛprɛ saa neteɛ mepakyɛw ɛyɛ saa neteɛ Awurade adɔyɛ a wayɛ yɛn ɛne ne mmɔboro ho a wahu yɛn na ɔde adom kɛse a ɛte sɛ abɛdom yɛ Sobo Tea ne yɛ sobolo ya nkɔfoɔ ɛde gugu ntoa mu ya ɔmo ɛde soso a ɔmo nam yi ɛno na Awurade adom ɔde nimdeɛ adom yɛn sɛ sobolo na haban no ɛna ya dry no ɛna yɛde akekaduro ɛna yɛde hwentia ɛna yɛde pɛprɛ yɛde asuruwisa ɛna aborɔbɛ dry one no ɛna mmɛko a yɛfrɛ no mɛsewa ɛno nso yɛde afra
ɛna yɛaka ne nyinaa bom yɛnni buroni adeɛ biara wɔ caffeine biara ni oburoni biara anim na ɛnsa yɛwɔ nneɛma ahorow a saa nneɛma yi etumi ɛboa nipadua no sɛdeɛ yɛn nananom de gyaa yɛn no ɛboa nipadua no yie paa sɛ wohwɛ hibiscus na ɛyɛ sobolo na haban na ebusu immune system no ɛnsa wɔn a wɔnim phone na wakɔ google no sɛ wogogo sobolo na ɛyɛ hibiscus flower na ɛbɛma wo nneɛma a sobolo ne timi yɛ ahaban ne timi yɛ ebusu immune system number 1 ɛma blood pressure ɛba fam ɛna afei nso ɛma nipadua no ahoɔden ɛyɛ dompe mu adwuma ɛm sɛ wokɔ google a wobɛnya ɛsan yɛ mmerɛ ne nnɔɔso no nti mɛbobɔ so kakra na ɔmo a ɔmutumi google no ɔmbɛtumi akɔ google na ahwɛ nneɛma a saa ahaban wei ɛtumi yɛ ɛna ne yɛtɔ so mmienu pɛprɛ no a ɛka ho no ɛno nso ɛyɛ ade a ɛkɔ cancer yareɛ pɛprɛ yɛ pɛprɛ yɛnim no ɛkɔ cancer yareɛ no ɛma cancer yareɛ prostate cancer biara ɛyɛ cancer no ɛko saa yareɛ no na stomach ulcer obi sɛ mewɔ ulcer pɛprɛ no ɛno nso ɛtumi ko ɛna afei ɛpromote yɛn health ɛma yɛn nipadua no ahoɔden soronko ɛna pineapple anaasɛ aborɔbɛ no ɛyɛ dry na yɛde afra no ɛboa yɛn skin no ɛma yɛn skin no ɛyɛ smooth wɔnyi koraa a woyusu saa sobo tii a pineapple no aborɔbɛ no ɛwɔ mu no esiesie wo nipadua no na ɛma wo tirinwi nso koraa efu sɛ wokɔ google a wobɛhu saa nneɛma no nyinaa wɔ ɛna afei hwentia no ɛno nso saa ɛma blood pressure ne ba fam ɛna afei ɛma asthma ɔmo asthma no ɛno nso ma asthma no ɛba fam enti sopoti ne yɛ akyɛdeɛ kɛse a nyame de abɛkyɛ yɛn ɛna yɛwɔ akakaduro dry akakaduro a ɛyɛ powder no ɛna yɛde afra na ɛno nso akakaduro no ɛno nso saa ɛkɔ stomach ulcer no ɛna ɛboa yɛn nipadua no nso ɛboa yɛn nipadua no paa enti sɛ wote me nka ɛwɔ Ahenkan FM a soboti ne yɛ ade a ɛboa nipa bebree na wɔn a wɔnim no ɛdi ho adanseɛ paa na nyame ayɛ adom ɛna abɛpie yɛn akyem man mu hɔ ɛhɔ matena hɔ pɛn ɛhɔ na yɛwɔ me ɛhɔ na mekɔɔ school but awareɛ na ɛde me atu kwan ɛna mabɛka nkran enti na akyɛde kɛse a ɛte sei no ɛsɛ sɛ mede bi pie baabi a yɛwɔ me ne yɛtetee me mede bi epie hɔ ɛma dodoa nso nya ho mfasoɔ na wɔn a wɔnim no ɛyɛ ade a ɛboa nipa bebree enti no okay for one si wada ma na memrɛ mu enti no mɛsrɛ sɛ wote me nka a ɛwɔ soboti mu a mɛsrɛ sɛ wo so wobɛtra yɛ ahwɛ yɛyɛ ne te sɛ tii pɛpɛɛpɛ te sɛ deɛ Lipton, water Lipton, loaded Lipton, ato kaatu. Na wanoa nsuohyia ne na ehuru. Na wo de eguso, na watwen kakra. Wobɛhu sɛ abem. Wobɛte saa nneɛma na ɛwɔ mu ne nyinaa nka. Sɛ wopa mee deɛ ɛno na mede hwɛ me ho memfa sugar ntom. Me nom ne saa. Obi so wɔ hɔ a ɔde sugar bɛtom. Obi so pa ebi mu nso de ɛwoɔ egum. Enti sɛ woyɛ ne saa na wonom a ɛboa wo papapapapa mɛba bɛyi me ho adi akyerɛ na mabɔ me nti a mɛdi akyerɛ mate yɛbɛhwɛ anim paa na nia yɛde yɛnim soboti a yɛnim anaasɛ sobolo yɛ yɛnim yi ɛkwan yɛ ɔmofa so ɔmo yɛ no wɔ mu fie yɛnim
ye be hu ana ma ye de gugu bottles no emu but o die eye sonko kra ahinta sembe na ewa chira ama wa package ni nice one say na wa ye ni ba bia e betimi awura e betimi akọ corporate world e betimi akọ omo e wo fem no wo betimi kura nso a de akwa ma no ne but aye de ahinta sem e ta chira ama wa package ni nice one say no efrehin fa aha but aye e ta chire ni say me pese se wo officer unim to na ye de so bole na gu na ye de bro no unim bebi na but aya me de ye ne sa ne se wo officer na se wo pese wonum bia unya wonsu ohie pe obetimi ano and secondly ebi so kwa manone ye wo ebi mo baji ebi ko UK ebi ko US ebi ko Australia Let's say mo shase crash ship dada kra. Ya shase dada. Hey, and Ghana for ya hwere ade. Ya shase dada. Enti no ekwan ne enti ama ya package ni sa na se dia wo ba bia wo betimi dia se wa de mo atukwan. Wo ko udu ba bia wo pesa wo no bia wo nya wonsu osi a wo de tuma na eno ane se wo pe sugar wo de atum na wanom. The one pay sugar no so now penny sa that ya me ka se me de me fa sugar to me no me sa na eboa me pa na eboa foforo nso bebre enti na ma ya no sa I see ye bedas na said your kind no unya bre na wo ba ha no mo ane ahyeda abo awura mu pa adi mu nkomo eyie enti sisia ne de matena ye kese na hemfa na wo yenim se wo ba achim mpotem ha no mo de amia ya hodo e wo no ye no mo adi hu nkomo a omunim but matena ye kese mu no ye tai ka ho asem na nso so wo kire ye bebia mo poten ya tena ye kese no wo enkran dome market ye won kran e wo dome market so do dome market na wo bisa say opportunity bank wo here obi a tro opportunity bank na ye ni opportunity bank ni ye nhwani mpepepe ewo opportunity bank abansoro no okay ye nso ye de ne ya abansoro ye wa abansoro na se ye ni opportunity bank no ehwani mpepepe okay yate numbers bi wo ho no mo a obi pa obetimi afre ana ye wi ayen betimi aka wa ha anti numbers na mbetimi afre no ewo box na ho maybe kama mema mo so mu wi a okay mo betime de numbers no atudwa wa ha okay da mo ye no okay mo betime de atudwa wo numbers no ebi ye me ebi kan ye 02025 hello mami yeti o 0244 okay 08 76 95 okay and I'm saying 0551 no so wa ha 0551 yeah 119620 yeah okay. And also can ho okay and this numbers me ni opa ofreyem e won sabe kan be bia obefreyem bia ye beje uso mami anopai ma ye nase na ye wo Ghana mantimu na ye san hwe mu ansu hunu se mo ankasa mo de enema a free Ghana ha na akeka bomu aye no na aso ye ni sa wo se ye ba mo nchen ne mu bedi mu nkomo nti anopai ye da se wo bre no ada je we nyama yen ye da mo se pa so e wo mo so mo a mo de bo aye se de be na ye bibie mu niema no ye ni be ku na abo aye na enkofa o how bia mre ye ni pedua na emomade ahoden ebebre ye ni pedua no yada mo asese mo so masum na mo bo hu dewu amaye nyame enhira won so bye 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 enti ya ne opening power no na wada soboti ya ka ho asema ka na eya na mpe bibre ni yese ni okwa aten ni oba aten ni ugina ho no time aten trudu anwum ne yeda yete woni wura no nti ni oye ade no ene waka ho asem de akere ye no de bi e ka ho asem bi afi so mu de mo pekasa dodo ye ka asem papa ho asem na akere wo so that ye osofu kofi oduru beka kire se me kanya me adwen akere wo me ka asem papa akere wo
sɛ ma wo nsa nka soboti no ebi maame te na boaten ne wɔn mfa ni agorɔ maame te na boaten sesei mɛba hɔ minhu menim sɛ asa deɛ a asa ma wo nsa nka box ne baako ɛfo nso oyi a yɛka ne sɛ ne boɔ no ɛfo fofofo ma wo nsa nka box ne baako na yɛ ne nkaka wobɛnya hoɔden na wode atoa w'adwuma so soboti enti wokɔ Alhaji Hankuri Enterprise wobisa sɛ nti wobɛnya bi wɔ he Alhaji Hankuri Enterprise ɔno no wakyem wɔ daa Frimpon Enterprise nso so wobɛwura hɔ a wo nsa bɛka bi Anti Adwoa ɛwɔ Roman ɛsoro nti Jamaica sɛ Jamaica nso a Our Lady of Fatima soro hɔ ne akyirɛ mu a mo hɔ no nyinaa no mobɛkɔ Anti Adwoa hɔ miame maame wokɔ ne hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka ebi saa nso na Mary Nkroma ɛno ne aboabofoɔ mo nso so mokɔ Mary Nkroma hɔ no mu a mo nsa ɛbɛka bi Mary Nkroma ɔne wɔ aseɛ hɔ no aboabo market no nkyɛn hɔ no a no wɔne filling station foforɔ no ma bibie ne die ne mu hwɛpɛpɛpɛ nana ya provision store so kɔ a kyemɔdan wo nsa bɛka bi Sister Vero ɔno nso so wɔne Sinapi aba no na idie ne mu hwɛ ɛwɔ kyemɔdan sɛ wodi bia ne kekeke na bɛfo ani so Abrahinkan FM Obahinkan FM so wo nsa bɛka bi frɛ 0244 878763 ɛno ne yɛn wɔkyemɔdan ha no 0244 878763 ma menkɔ homa no so na meni Owura Joseph Odei nkɔtwetwe nkɔmmɔ wɔyɛ chair Civil Technical Division ɛde ma Ghana Institution of Engineering engineer wote menkan kan FM so nie Maakye ni wapo mu nyame adomo na wo nso great na yɛnya ne nteɛ sɛ mode afutuo kwa ama Ghana fo ne titiriw ni aban ne sɛ ɛwɔ se yɛsua bibi di free Turkey asase wo so a esiye ɛwɔ hɔ no emu wadaroma mudi bibi saa tudwa a ɛden ne pusu mu ma mo kan saa no quarry and say for the past 5 years or so almost every year I say asase wo so kakra o Ghana yes say ni na warning say dey mind even though oboni beka say ne must need to dey bibi e wo so bia no but say bibi abetumi asi kakra bibi abetumi asi nti no na ya argument you feel say I say Ghana for at least any idea kakra about earthquake education, you know, earthquake education say they are said it earthquake ba there near here na me dey make say earthquake ni nche dem kunipa na ye ma ye na earthquake ba e ma ye kunya say yenda isiemu especially yen bridge isiemu especially you know you know yes it's high time say take the aba say be ma ye ni aba ko ehu ekabedi ese so no ye die adisia say this bit yes wa ha na be pa dia ni yes ye it's ye be kasa ye ko abontin say ye ni anu Ghana for so no ye be conscientize now o ma ni ada o Is it the case say yen activities and I'm talking about human activities aye and near a frɛ earthquake na say ya akɔso nti na mo twe adwen asi so ana mo hunu say aban ne mo aboa ne ho nti wo se siesie ya ho sanse ye se ahodaso ne bema ana mo hunu say adan ahodo kura ye siesie no ani hyɛ ni ho materials ye de ye nya papa take die ye ba ye saa na mo kyerɛkyerɛ ani nti na ma mo kasa no ni naka na first of all no electric there eba ewo bibi efre no along a fault line here I'll call it it's like a break in the rock system say yes abotan so na abotan no say you break you my creative line both na shift relative to each other na shift say you move once you move no release energy ni na efa attacking ni friend no earthquake no the energy ni ba and your friend is saying attacking na ba e sheki dan was e sheki bibia because a foundation was road down is attached and it's the energy ni somewhere and say sheki like you said the work mines closer to your mind na mines air blasting one mines
ultimately is assassin also. When you now contributed to say, instability by assassin. Now, taking the fourth lines in the Edu Ghana. Fourth lines in Edu Ghana. And the ones that fourth lines in Ghana, and their potential sources are able to trigger a earthquake. So what I say, and who be still there? I see we are conscious of that. Now one, engineer Papa, and as engineer airlines, especially engineer airlines system, knowing design mouth. And an engineer and as a contractor, on my proper supervision. Me any design Juma. So at least engineers you me design it a bit resilient to earthquake, such that you me save life and property. So okay, I say the key thing is that you're putting up infrastructure, the earthquake bar, you me save life and property. And yes, it dream. And the DC was taking, which wasn't probably downward in terms of construction. Maybe the design would be good, but construction supervision was very poor. Materials design I can say as specify and you know not better construction. I must say earthquake bar creative problems, mine. These are the things I say. But yen as on mine so uhunu ne say ye ho de amasa ade no. And then can say yes. I'm sure say Juma we it's one aspect that they be both the rule. Into so mama mo ni Juma. Kakaka I see it me spreading news no. Na sabi mu media mo na mo dey some public in my. I say you see effort expect this in Ghana to see you can want 1 2 days ya na ya tia for that. Yeah, intensify. I'm sure it's high time say you be more. And a right say be arguing it will be part of us because we call Japan now earthquake is part of them. So everybody knows about earthquake. They plan for it. So and they work towards that design to be they have earthquake in mind because earthquake bad. They will be our high rise next year. The best is to go under a table or under a bed. So you will not be too much earth. So they have they are conscious of all these things. And that's what we should be doing. But we are not implementing what we are supposed to do. And I say education is here. I know, say, I'm conscious of that, but I think that we need to do more. Okay. We need to do more. Okay. Yerama yena se na said ya woka na omu ebesa ba yentwen ma ne nsi ansa na aba besua ho ade na onso so de efem kakra. Nti anope ye ne atie da ase. Enti yani engineer Joseph Odey oye chairman Civil Technical Division Ghana Institution of Engineering na yene ne kototwen enkomo no Winners Senior High School ebio mo apunu mu ato horo mo amse men kan kire wo sen 10 and tempestuously memma computer entetewo ena no na ye hwe TV na ya branch bi a ya so ni mu asembe ni si ya ose wakwaji nkrofu sika ena okwakope school placement ni baabi jese nsam no ho nyinan na mi hwe ni din na mse na Ghana fu nso ye bi aso odin yo even empanimfo yo mo no mo di animu a school placement yi kro mo ka ho asema be ka kire mo se mamuntua sika ye bisa papa ne se di ntino tie sika na o se no why frustrated lie ne dawson ono so pentem akọ ne se saa o pentem akọ na ura fi hu se o pade adufu da wunya asem adufu de nya abotre ko tuetue sika de ma brantie no a abrantie ni tanye ye ne so ni mu sika otua ma no so nye sika ketwa winners yin so no enioma ye kire wo ho no mo no eno ana wo mo ekọ agre ne ho ahwen so kire wo obi ba sie se ewura mu mu ana bia no wo fie wo enti no
ye catch yourself for oba no bra winners ya menya so bra kire na ya na mete ase ye se nipa bi e be ko wu anaso ayeden se papa yi sei utu time wo betua sika no o ka kire se opani nya betre ne tena mu an ye ko be didi watem utua sika no wie na fei na ni so atene wan winners nso enye wo kapre si ye school placement fabo front bra ho say ye general arts ye business home economics say ye agric science and I say a pure science nankasa ye wo facilities wo hodo mo ye kama wo be ye practicals into won fit school ni mu na wa ben wo be wo nimde no e wo nsa no uyi nu free hono mo a ya san di nyame soma san di ewura wo enti wo mpie mra no wa ye nipa mu a wo ba be bo o man kyekere fa oba ne bra winners ye kan we yiwani ye kan ro utiato kon ho ye beji usika dide bia fa oba ne bra winners senior high school ni enya botre nkyere na de ye suku mu ho no Ghana Education Service ama ye ntumi nkrata eni nti se wasi bra ne so a enya fe ne kwala na so a wo mo luggages o ko hin okotro nso hwe ne ba bi no campus ho a wo tro ade kyerefo a teacher fo a kyere ade wo ho no omu nyina eye WAEC examiners eri nti okachiro se algebraic expression na eba wentie no na ukusua indices ubegu hu animu ase poto yes find the center of blah 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 eno na eba wensua ukusua circumference asem ato Winner Senior High School ipacho fa obane bra enkoko AMANFO otra OBUOBA village a ye ni Chidon restaurant ni dia no hwe say ye the Divine Academy ni so abeka ho na Divine Academy ni ba ye ho adesuafo no nimdie fitai wo musua bebre no a ma menkonkodi nkomo we mra na afi mra meka Divine Academy no ho asem nso emfa enkyerɛw ye ni owura Benjamin Boafo kwotwetwe enkomo oye finance expert emra na meka kyerɛ wo se finance minister okopie mu o parliament no o kyerɛ se nyame ya adom abosumi ne de teso edu enan omo a sa bond holding no wo ka ho bi na omo sign on a wo maturity se aduru omo nso so a wo sign on a omo so wo ntoa so biem e wo se ye de omo principals de ma wo mo no o si nyame ya adom abosumi de teso du nan omo hye sa akatua no ase yenko na yenko twetwe nkomo mfa ho eja Benjamin no timi kan no pay machi eja openyi na bibia boko de na kopan dom me pa cho ye pa mi di se monso mo ho ye nyame adom yenso ye ho ye papa pa meje di se finance minister ne nsem odi tu dwai ena no monitor no TV mi tie kakra mi tie kakra na ne kwan so ano no gidie wo ho se 14th no omo be sha se wo mutu yankrofo maturities and I know say ebimu de eson ye as far back as November ebimu so de ye last month cease. Yes but as if we de me fa konye so na me chia ona ye chia chiefo nyina nso o kan se ubi say gidie wo ho na mpempi no na de esi penchi no esimpanyimfo se ehunu bi penti na abo aserwa ojeje ne ba no e ni ato nchen because na no bi si yenti ompese ode na no kra beben na ko ade owi ne bi aba wi ase no bi si penti no na pempi no iba se nipa ne be ya hwe ya na se gidie bi be kofom nti eno so ewo ho nti no ye man no the benefit of the doubt say the blue ni be kan no na ye nhwe de be kro ohono na yenhwe mpempi no yana yenhwe say we will be on the positive side of things na say bebem sa dia bema yen pension here sine ye maame nom ye papa nom wo mo so sika kakra wo mo ehwe e de abo mo ho bra no wo mo nsa beka nti mimiti finance minister na manage kakra anye bibiri je kakra nso o ka se won tumi a on what basis in Tina own to me? Say, maybe your kind of 1 year in China, but this time, no, you're man the benefit of the doubt. Now, you're regime kakra. Yamunya empire, so Becana Coma, say the soap will be born by a trouble for near 1 wine, and may arrest you, Macomana, woman to me to me, my year, and maybe this above for us at a Jumaka Trentino, young fight GDS on Tower Machi. Okay, you hope for the best. Say, Bibia Bayakama, and Emma. Okay, and see, I would want to believe, say, a bema
investors ne wɔn nso so a yɛrekɔ wɔn hɔ na wɔn bosia bɔ wɔn yɛde de wɔn ka no nso enya emu gyidie sɛ o saa domestic debt exchange program a yɛ sign on no sɛ wɔn yɛn sign on koraa de wɔn principals a ama wɔn a ɛwɔ se yɛn nso yɛnya gyidie ɔn. Yes, a good sign to the external lenders, a good sign, Emma Woman. The intention is come there, fine. But a creative good sign, no so who say, and she say, I'm money Ghana buying Omakaso woman, almost to one a movie. Yes, and a good sign, no doubt about it. But say, a baby never come as I said, they were canon, no be any but to him, and who say, soon, then Saka. In interest and as the principal almost every moment then it means BB a cost come and somebody sa can eba ebeboa na ade ba kwa mpesa me kan say sa 3 billion na eba no enya dia 3 billion no eba be BB ana we o because yenya unse Minister of Mines and Lands and Mines and when no can say mine and kwa yenya $6.6 billion the person it's a media and 6.6 billion she can won a year being it is a 3 billion and no eba be chere say no you would not be a beer will be boy bossing a bit in your fear sana eba be chere keke name when yes eba be who be an as adeba and man pese ye tifo and so enuti na omoya and yes enye panansia sadia why as mpanimfo ehwe insikasem so especially the finance minister na no mampani no one diplomat in so kre kasa so form anuntum we are hell bent on making sure say yensa kasa sika no. Yes, we can maintain here because sika no dey yenya bibiri wo mayimu yenya more than that kra wo mayimu it is 3 billion as yensa nka it shouldn't be that. It shouldn't be that. You see, Capri woman, the affair and 3 billion and this solution. See, I can say a ye levy is the solution, my boy. And she can't ye levy no crown. And I was 3 billion, no. And so then the idea, who knows so. Anyway, and it's about the management. It's about the management. Prudence, I bear attached. The knowledge and the wisdom to our expenditure, and that is the key. Says you are also culture a diplomat near the say, one form of convenience and cascano. Now, if your expenditure, send a sequel, send off the Quamben of us to discuss. Said the same previous. Say, I didn't that why you did this cano. You did say, I've been on board more than a year to that extent, a boy and ultra. Nanso no so mo se catcher and say, check a West Pen said, Bazara or catcher no. If I also check your expenditure. On the wire board, I can't check your expenditure because the open brand is here. I actually quite of us with this. Who discuss food? Seven previous, and be evening answer bit and what this can answer there. And yes, the baby be a better song yet in Sugumo, be a beco. And no na almost so a true challenge say okay, what's one cut it down one more expenditure. Sector ben potin e the end one more ya who say e excesses a omo ye bibi free efa ho ebeboa say ye hwe number of ministers me pa so wo number of ministers no cramp na said ye wo ba wo kan ye so wo bete so de bi hu hia ni sa we ni nyina no am say bi class aba be come first time no mo ye 126 as we speak omo ye 86 in the crown, and on a minority air train direct woman you want to me. It is a man you want to more. Omundru 86 in impo. But Osha a presidential staff. Jubilee House or in Nipado do a war no more. A buying and also many Pia Womakan. The Patrol almost ministers and only we mukra. And also some of the anu yaba omo kire se omo edo so ho no pa na civil servants no enti se waka se omo ho so yempa mu bia na civil servants for na yempa mu omo mfiri ho ana ahenfo me pacho civil servants no yen show omo man list no ni yen hwe so say you was special assistant to the special prosecutor for Jubilee House special prosecutor no kra woni so bibi sa krampo if I also civil servants and I saw you. Well, some party, money, and the treaty,
positions ama wo mo ayebo wo mo kan ya de nyina a part of it private jet near the number you may call Benina, so we need now. Also, and say 1 5 I cry coin, not you save so much money. Nina can't be. Oh, Nina can't be. And the level of corruption, any idea, of course, would be auditor general reported by a Kurano. And also be a Mukrao, you can a Cabo Mukrana and that's $3 billion in Kahunia. You can generate that money here. But we think, say, Yanko Boluno is the solution. No. A life that is highly geared and come baby just abraba oba bosia abukuru ebi akoti no mu no empempi no enye. I see. Media and this will be my final question. Media di say CCA ye wo yen external ifo no ho creditors fo no ho aye hwe so omo so ebehunu yen mobo China de ye yesen ko mo mfa nchen omo anye antum Germany fo nso e de ani kire ho no mo so ka kire say yen cut down yen expenditure yi. Do we see, say, at the end of it all, no, you bet me a succeed our debt cancellation according to him? Me the me say me can say a junior ye de call no emwa usha Zambia kama omo ye say China for informal eka ni sa we they took over certain sectors of our economy. Omo ports they took over. And this on the chow about conditions, no, untumi fulfill it, and definitely almost find show. Yes, who was this kind of quarter bank being empha? We see our Kobono find chow near the other no make us say, Ubiko Bosiano or the Yakodana Kana or the Norfufu or young pioneer ye and Puna. Nipa say, Abrabo no Babo. That has just happened. The Hobosiani and a philosopher can say, no serious lender will do that. No serious, especially who say, who at your background, no, at your backyard, Sika, who you know, said you see Jesus cano, and so in Fatano. Definitely. The bien on my Biscaya and no Sikana a generative kind of income be na a refinancing. If I also on Napia, a car, they she mono. There's nothing like that. Project bien on my project na a generative income to finance itself. The bien saying so we are catching me saying and definitely no the best anti me who say any kwanswano because am prerogative so mo be chere say you discover one and find show so betua yes to meet me as ready am say ni tua no e busumi bia utua say ateso utua 5,000 ateso and you tua 2,000 so uniska anti yen say my yes but you say who they say out can go far away you know corruption no one yama din na mu bia pebia di ni ade definitely $3 billion and about no be san TSM. I see. Yerama yana senior fancy hanomo na bibia ni ensambra unche bi mti from the look of enioma wakeka ni nyina ne de na said ye nka ye hwe animu se ebi anka ye drew staff level agreement nka this month March ayire so anka ye nkwa wie de na nka ye nsa ka sika no trench ni bi no eno so enhye da enye sure sa on likely but you mean but and so say the enemy see Canada because once China say on chewia and a boost to standing before we are winning and so be a fan chewa but I didn't know who you want someone fan chew if I told someone and also so any papa and people on more they also demand no plan no young farmer which me am credit said near the old day but the council said Busumi said Bibisha Madia and not as economy in a crash here and it's a crash because there are other avenues or money yes capana young fire in Honomo. You knew Honomo so it's say and Sabusi can it be and Sabum maybe we think say and on a bay. Say Abiana you who say we no low hanging fruits are a bit to me a boy. Yeah, low hanging fruit no and I be more but also be more. Into one so show now a year, but you have plucked the was really. But says wow, we see no by said the way see young once you are financing. They were from now, Professor Otia, but maybe Anna and she say, Muno, Nanka, what's no one's a cosra, but so bet me who improve and increase your height level. You can plug those better, bigger, and right, we are sweeter ones. No, if you also you can do it, but it's like kind of mediocrity mentality. Anyway, we think that.
outside the box here, this guy we are no corner is the way out. It shouldn't be that. And na mpanimfo say hwehwima de ekosoro no. Yes. Yes. And Chilimano and Ebebre. Sir, Yerama, Yanase, Bibian Yabesan about Jambium. Enti Yanura Benjamin Boafo, your finance expert, and Yanaka to chain and Comono and check maybe about ho. Na unso abwe rema babeto enkra but maminka Winners Divine Academy no ho asem kakra mfanto asoma Winners Divine Academy ne ti ha ebia ne wadwuma nti te se yen a yetimi transfer yen me ko ba bia yi ene wo waboabo wadu abusua ho e won kran oma e won kran hwan kra na de nani e hwe wo mo na wahunu se omunguma sua no egina ne nan so te se de bra nursing DJ nursing wagya ne yere ne ma ho won kran yi ipacho bra nursing DJ nursing wo yere wo ma wagya wo mo won kran nkwala ne be ku school mbe de kra akọ nti onu sei Winners Divine Academy no eho na why so de ne ba ne be kọ no ama ne yere na be ka ne ho aboabo ha said ye so aye ne die sa pepe nti omo aka nyina mema ne wo fie ha no omo yere mu akwantu mu nyina e wo so obi a yere be ka ne ho yempe ohaw bia this year obi a yere meka ne ho kwaku nkuruma de beka ne ho sisi waye kama uhia nkuruma otimi sa mpa oba ba fie enti Winners Divine Academy ne de no a wo ye ne se akwada no wo de ne be kọ ho wo de ne kwa omo abehwe na dandan no na dua ne diem ne niema obi chese omo behwe wo ba na ma wo adu ani kọhwe na wani beje Winners Divine Academy a free crèche nursery, kindergarten, lower primary, ekopim upper primary, junior high school, form 1, ekopim 3, Faobanibra, na yemano entity papa. Boarding facilities wo hose de medical can chew no. Odne ba, yebehwe ni ye. Ebi nso na akwala no be free fie na ba, eno so ye wo cars bibiri wo ho no mo aye de be fa wo mo free fie. Edu mo akọ, ye pon ani asan de wo ma back. 0244571927. 0244571927 and a 0208-193788 0208-193788. Winners Divine Academy anope yo mo adaro mo kraye mu and yeguso a yeso mo ewo ekwan sonko eso me beba wo ho na won so wewure mu na waba beto won kra na fi sorry so na yakotwa si anwumre yebesan abebium me pa cho tie we ma me na se dem di kaka kira no kane mampani John Dramani Mahama ye monitor ne dwumadie no nso afirase but wonya nkasa ye yebekwa communita anwumre na yebesi bia no ye de mu amane ye de bebre o ye ma oluma nkasa ye. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Mebacho obetimi aba homa so 0201944485 and 0554820910. First caller on the line. Mebacho udini bebe akase free. Oboba woyo ni abe ma taxi driver be gwani. Yenti o. Oboba na no pedi yankofo nchira wo pa no nto nkwanem. Am fenchi modin e ma me aka sama Master Georgia. Ene ni ti pompeni for word and kuma ina. Oboba andra me TV ho na me reho. Etina na ekufa do pa na okasa o de ne sesilebo. Ana ono na waye mo bo se ya ogina mansan edwa so chese. Opening picture wo se omo nkono mo ni IMF fonko kasa na ending of this month is kanamra. Na ye free him ye bebedu him. If you can see the history of this country, as a president also not on IMF. Now, there was not IMF. IMF for negotiation across Yadiama, Crown, just our house of Pacho. What's a question at China? Eh, Pacho, China for Musika Cross House of Fancho. What's Yana or Yana or the King Party? Or the Fralo Pring, a Koyana, a can of Wuntiano, and the work was more Pacho. When the China mountain, one happening. What could Bobo say? What Colana was sent off one so the Bay Juana for Sobas no to be Chiaka. Would you have a didi? Eddie Abayan, your master be and some fata. I could not call away any say open a chop off a gun, a yaka, a Bratia coupon. And so, Boba, at a pan, a cost for Ghana high in Tipa Pay, said, oh, good gun of any more sister, good gun any more sister, yen to mean Casa.
yes, so na president bi no asabe wo ba asase so asabe wagu Ghana fo enu asase na na kufu adu because we be see that edu mo mpani de ma ha ma press so na sade we big one debt cancellation there amai bi o wakuduro tumi ye bi enye Ghana nko a abeta bi si wo Ghana da maintain mpani sem wo Ghana hada say ne wati bi debt cancellation yi omampani da akufo eno ode na mu ode ye ko hepek ya fe ye de aka nyina che ye no de ba kokoba o mi na krobofo ma yate yeda se ba jodi de bia nso o ka se free o ba ngoni wonti anwa ye nti o o ba do sinu nyuma pa odi ema ye konsensus ya de o ya de pa o na mu hu de ye koso pa amisra na me fa ko ne so me chia obatampa amase any incoming president honorable Kennedy ohine Japan mem koma samso China for any IMF there I won't say amamon de ye president ajinisem to the atop na opano ye pomto amunso man because o man na be ka say ilebi ye tue ilebi na ka first quarter bia no ba bebu akonta so ba ye hu sky na de na interview no o ka ya diskani bebre ye hu de om de aye so I won't say ajinisem to ye pomto wa IMF on fe mayen ni ye hedi ori beye because so true for so no ba fu bia onyina manini kan won fro eto mo fe mayen ni ye hedi obetimi dia ye amfa nda ni yabonati yate yenso yeda se we ba chon su betimi aba na wa ba beto onkra aha no ye frɛ no oje hu di a no afre bi entena fie ni nkrofo atem obi abeka ne nya adwen na mbese no so ne guso ya na nso yi onso oje hu di a no afre bi 0201 944 485 and 0554 0554 820 910 Ghana fugu so kasa adwa Roberta de ndia bewum na tie ha o say good morning adwa ne fans Eastern Morning Voice won kwaso piao eno de aba onu firi ho ana ni nwi ata ne so bewura mu ata Gladys Ampa Ben onu so tie hai o say good morning team ahenkan mo bo adwuma papa Gladys ne de onu so de aba fachire ho no afei yenko ba bifo yi ha Robert Adefrem Pong Ruby Fashion ono so de ndia betum nia okani o si Ruby Fashion di chem so eben Golda Hotel na je so ye advert no NDC government ne de nyame anim nukure nie wo mo ase nioma yenko ti om so se ba biem hwe wo mo ba be se nioma MPP fo ye ma wo mo kwan ne ye ma wo mo kwan china se ne na no ma me ne kan ye no ye ma mo choko ne ye ma mo choko china ne de ode ba ye no uwie oso opani chia Dr. John Kuma Deputy Finance Minister chia na mewate Samuel Pine ono ye mayor ukokumase lawyer Dixon Oseyesibe ena Kofi Ofusun Kansa CEO omo bobo omudi ni nyina pempie di nje se ya hye na funu no we nso se ye friend Papa J good morning obobo free amanfo emfa woni bra ye bre sikasem ne ma nkoyie we nye na asusutie ha wate se yesi bosomi aso adwumafo yi ntu omka na ena no kwampo mfum so kakra bi na baaye eno so ya rectify na ye wo Ghana ha omampani bi baaye asembe ne baaye a woso nkrofo akira de mfie miensa o bosomi miensa katua no de ma wom ye nkote wo so wo sen ba biem wo ba ba ye den ye ma ne kwan ne ye ma ne kwan kina chia Emmanuel Kofi Apoi regional engineer ECG Tema so opempie di ewo Tema East entibra ne sonso a omanfo ne nto abama no Crispo edidi efiri fufu wono so de ode ba ye ni ti hai NDC mbetimi esumoja mbetimi esua mamutikura ate se Ghana fo pa ye Ghana card no ye mfa nto aba emfanya registration ene na anu ato force nyenyenyenyen asembe yo makwan eni mbesu alewu sanse ye de be ye adwuma pa ye nua be ma Crispo ne de ode ba ye eno no samebo achi nso de abetum wasa ekurupon de kurom kwan wa omutu gold ho nanso so wo mo akwan abo adabiridwo tie brofo otworo ba ye osi free bra democracy ba ye yi ewo ye man Ghana mu hanom ho se ope osoafo a wono babel da so ye bia no bo adwuma pa ma akuayo ya akono a eye atopa
ɛyɛ atopa mekyerɛ doctor owusu afiri ye akoto atopa ba ye no awurade agrek ne yɛ akono pa ne de ɔde ba owie no ɔse #akoto ɔyɛ legend doctor akoto wɔba wezo se yɛ frɛ no yɛboa prince ne de a wɔde abanie aka superstar ɔse wo show no me monitor pa ɛyɛ loud and clear ɛwɔ tano so ɛbɛn Star Junction ne de ɔde ba ye no abrante da ase superstar oyibo boaten so atwoma no rebehi ɛna wato ama ne mu tie ne ewurawura mu aduru kumase ɛbɛsen duru adweso wurawura mu aba adwa so afei na abɛka yensa wɔ ha oyibo boaten so ɔno de ndie firi atwoma no rebehi ɔse Ghana fo mpa mo kyɛw me pa mo kyɛw me nkpabo fa imunti ha NDC fo kekaro mani mama nyameso mpa ɛnɛ ɔmo ya yɔ mo ho pentima mentɔ ɔmo ba bɛ daada mo mesrɛ mo mo na ada mo ne mo na ada mo kyena montoma wɔn Opadimon Felix DJ Opadimon ɔse ɛta afrɛ no ɔpɛ fans pa kumase so ame ɛna ɔno nso butuo ɔse Ghana fo bie yɛ ɔmo ha ne NDC fo ba ne kan yɛ DMDC bɛtoto MPP ho amamuo ho masa wɔmo nkyɛn adeɛ baako pɛ a wɔmo so wɔmo from ho democracy fo no social democrats wɔmo ayɛ ama Ghana fo kun mu ahare wɔn ye bisa wɔmo na no ɔmo de ɔmo nsa de tiri ho ama ntimi anka baako kra yenko kan ɔmo so ɔmo san ba beje de yen Dr. Lahaji Mahamadu Bawumi Nyankopon ya adom abato no bedi nkonim na ɔba bedi Ghana ɛso Kofi Ohene ne de ɔde abanie ɔse mamo akye abrante ɔbɔ adwuma ɛna ya woda yedim ne saa ma menkyerɛ tiefo ɛ na tie ha Dr. Wusu afiri Akoto MPP for de di agora 8 no muntimi mmireki ne de ɔde aba no Amisco Spelele ɔno so ato atwene mu ha yɛda ase Teacher Kudu tepanyina suso yɛda ase ne kra ɛyɛ Joseph Kotei ne de ɔde aba ne nso so ɔno so bɔ yaba so si adwuma pa ɛna yɛyɛ no wei nyina yɛ messages ya mode ba you ɛwɔ wei ne so na wei so se deɛn Adwa Roberta labi wei yɛ ayia Gladys Ampabin ɔse happy birthday party kwa mahwan yo yate yɛda se abusia na je se kwantintin bia etimi ko wie ewo krutia Christian cancer silence Islamic leaders silence things and things silence traditional leaders silence yaba sorry so na fe yadi nwumadi ahodo aka no yadi ni nyina to so de ama aseda enkonfama udi ahenkan kwame yeboa adwempa hene Kofi Mensa ka obike kwame asante ni Beliman ofre me OBUOBA OFORI AMANFO de ko yie bo yaba so nyanko yie no atwe adwen asi so no ate ase nipa na efom ye nipa na edeche anwumra yebesa hia